Andre, jaun agurgarriak, eguna iritsi da, Pirinioetako lan elkargotik eta Euskaditik gustu handiz agurtzen zaituztegu, Arantzasun, da Gandiaga topagunean, Arantzazulabeko Oteiza Auditorium honetan, gaurko osoko kontseilura iritsi zareten agintari agurgarri, espezialista, Pirinioetako lan elkargotik eta bertako kide eta gure lagun guztiei. Agurra berezia, Euskadiko lehendakariari, sailburu orde eta zuzendariei, eta Nafarroako kontseilari eta ordezkariei. Un honor recibir a la ministra de Exteriores de Andorra, al embajador del Principado en España y a la consellera de Asuntos Exteriores y Unión Europea de la Generalitat de Cataluña, además de a las delegaciones de Cataluña y Aragón. Une salutation distinguée pour le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le représentant de la région Occitanie. Izan ongi etorriak gure artean. Osoko bilkurari eta jardunaldiari hasiera emateko, urte honetako Pirinioetako lan elkargoko presidentzia duen Euskadiko lehendakariaren agurtze hitzak entzungo ditugu, beraz, lehendakaria mesedez. Herri agintari eta herri ordezkariok, Ana Ollo Andrea, Jan Elari jauna, Alain Rousset, presidente, Meritxell Serret, konsellera, sailburu, Maria Ubat, Vicenç Mateu jauna, eta beraiekin etorritako ordezkari guztiok, ongi etorriak, Pirineotako eskualdearen gobernuaren kontseilari zareten guztiok ere. Jaun Andreok, beraz, egunon, eta ongi etorri Euskadira, Arantzazuko espazio zoragarri honetara. Arantzazun gaude, Oñatin, herri honetan sortu zen lehen Euskal Unibertsitatea. Bizitan ikusi ahal izan dugun bezala, hau lanerako eta hausnarketarako lekua da, baita naturaren, artearen eta kulturaren gunea ere. Hemen sortu zen Euskara Batua, 1978 urtean, gure hizkuntza komunikabidetara edo irakaskuntzara hobeto egokitzea ahalbidetu zuena. Gaurko osoko bilkurarekin 40 aldiz egin dugu topo eta aniztasuna, erresilientzia, berrikuntza eta kohesioa dira Pirinioetako eskualdearen ezaugarriak. Duela urtebete hartu nuen lan elkartearen presidentzia Katalunian izandako bileran. Eta horren ondorioz ere, Jean-Louis Val jaunari ere, nire agurrik beroena zuzendarizaren horretan. Garai hartan, uneko ziurgabetasunean jartzen genuen arreta eta pandemiaren ondorioak aztertzen genituen. Aurten, Errusiak Ukrainaren inbasio alde bakarrekoa egin du.
Ondorioak pairatzen ari gara. En este escenario de incertidumbre, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos trabaja para ofrecer soluciones a sus habitantes en ámbitos tan dispares como el cambio climático, la cultura, las energías verdes o la salud. Para ello nos dotamos de una estrategia pirenaica vigente hasta 2024. Una de las prioridades de esta estrategia es responder a las demandas y necesidades de la juventud. Aurten, Gazteen Europako urtearen ekitaldien barruan, Hondarribian antolatu dugu Pirinioetako gazteen topaketen bigarren edizioa. Erronka demografikoari erantzuteko lanean ari gara, gazteen emantzipazioa hobetzen eta azkartzen saiatzen. Hondarribian egiaztatu dugunez, gazteek ondo baino hobeto ulertzen dute zeintzuk diren gure egungo erronkak. Harremanen ikuspegi globala, ezberdinen arteko lankidetza eta eraldaketa soziala, digitala eta berdea. En esta línea de trabajo, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos asume el compromiso de acelerar la transición energética y medioambiental. Así, estamos impulsando el Grupo de Trabajo de la Energía. En concreto, perseguimos la configuración de un hub energético del hidrógeno en el Pirineo. Hoy podemos adelantar una noticia positiva. Por tercera vez volvemos a ser designados autoridad de gestión para un programa FEDER, el Interreg POCTEFA, aprobado el pasado 23 de noviembre. Es una enorme responsabilidad y también una gran satisfacción. Un programa para los próximos 7 años en línea con las prioridades de la Unión y con nuestra estrategia pirenaica. Es el programa con el que hacemos frente a los desafíos globales, haciendo una llamada a la participación de las distintas instituciones públicas, agentes económicos y tercer sector social. Así pues, comenzamos este Consejo Plenario de Arantzazu, espacio para el encuentro, la reflexión y el trabajo compartido en pos de un bien común, el bienestar de la ciudadanía, el desarrollo de nuestras comunidades y la construcción de una Europa más integrada, avanzada, solidaria y justa. Gracias por su presencia y su participación. Ongi etorriak eta eskerrik asko. Eskerrik asko lehendakari jauna, egindako hasierako hitzengatik. Eta egitarauari ekiteko, lehen zati honetan, Pirineotako lan elkargoko, hau da, Comunidad de Trabajo los Pirineoseko idazkari nagusiak, Mikel Anton jaunak, eta zuzendariak, Jean-Louis Balzek, aurkeztuko dituzte, batetik 2022 garren urteko jardunaren balantzea, eta bestetik POCTEFA programaren iragana, hurbila eta etorkizuna. Beraz, mesedez, idazkari nagusi jauna, Mikel Anton. Lehendakaria, Rousseau presidentea, Ubak ministroa, Hilari kontseilaria, Oio sailburua, Zerret kontseilaria, agintariok eta etorri zareten guztioi, noski, egunon. Balantzaren laburpenarekin hasiko naiz. Hau da, Euskadik PLE honen presidentzia iragan abenduan bere gain hartu eta geroago beraren idazkari nagusia izendatu izan naizenetik egindakoaren laburpenarekin. Euskadiren presidentzia helburu espezifiko batzuekin zetorren. Alegia, POCTEFA 21-27 programa berriaren implementazioa, klima aldaketari buruzko Pirinioetako estrategiaren garapena, aniztasunaren eta ondare kulturalaren bultzada eta sustapena, geure hizkuntza propioa gero eta digitalizazio handiago testuinguru batean kokatuz. Gazteen parte hartzea,
gazteriaren Europako urtearen testuinguruan eta berrikuntza ekintzen sustapena. Zuzendariok berehala jakinaraziko dizkizue POCTEFA 21-27 programa berriaren konfigurazioan lortutako emaitzak. Dena dela, eta lehendakariak aurreratu diezakezuet programa hori iragan azaroaren 23an onartu zuela Europako batzordeak. Eta horrek ahalbidetzen digula PLak presidentzia bezala ere ezarri zituen helburu nagusietako bat lortzea. Aipatutako gainerako helburuak 2018an ezarri eta 24an bukatu zen bukatuko da Pirinioetako estrategiaren aurreikuspen arabera garatu dira. Garbi dago, beraz, datorren urtean, horien eguneraketara zuzenduko lehen urratsak egingo ditugula. Pirinioetako estrategia horretatik etortzen dira gazteria, osasun, ondare kultura eta hidrogenoaren lantaldeak. Nolanahi ere, estrategia hau implementatzen lagundu duen beste tresna bat ere azpimarratu nahi dut. Mikroproiektuetarako deialdia ari naiz. Ekintza berri bat, finantziazio mugatua izan arren, albidetu duena POCTEFA 27-23 programatik geratzen ziren 575.000 euro banatzea. Zenbatekoetatik haratago, ekimen horrek albidetu du ia 25.000 euro, ez lehitzea 25 proiekturi. Akitania Berri Euskadi Nafarroan, Mediterraneoko Pirineoak eta Pirineos Pigene euroeskualdeek koordinatutako 3 lurralde eremuen bitartez. Zalantzari gabe, aukera ederra frogatzeko zer, espero dut, datorren aldirako 5. helburu politikoko berritzailearen arlo funtzionaletatik. Eskerrak ematen ditut POCTEFA lankidetza elkartearen kide guztien laguntza eta ekarpenagatik. Beste lehentasun arlo bati dagokionez, klima aldaketaren Pirinioetako behatokiak dagoeneko 12 urte bete ditu. Aurrera jarraitu du klima aldaketaren Pirinioetako estrategiaren implementazioarekin 72 ekintza konkretu biltzen dituen plan operatibo baten bidez. Plan hau 5 sistemaren inguruan antolatzen da. Klima izandakoa eta oraingoa etorkizuneko klima. Naturgune erresidenteak, mendiko ekonomia egokitua, biztanleria eta lurraldea eta gobernantza. Lehentasuna da klima aldaketaren Pirinioetako behatokiak Pirinioetako lurraldean gauzatu dituen proiektuetatik ateratako esperientzien transferentzia aktibatzea, ahalik eta modu erabilgarrienean kapitalizatu ahal izateko lurraldearentzat. En cuanto a los grupos de trabajo, destaca el dinamismo adquirido por el Grupo de Trabajo de Juventud, como no podía ser menos en el año europeo dedicado a la misma. Ello ha culminado en la celebración del 2º Foro Transpirenaico de la Juventud, celebrado recientemente en Hondarribia, en el que participaron más de 60 jóvenes de los 7 territorios. El programa de hoy dedicará un breve espacio en el que se darán más detalles. Únicamente quiero dar las gracias a los departamentos y a las áreas de juventud de los gobiernos de los 7 territorios por su implicación. Por otra parte, destaca la labor desarrollada en el Grupo de Trabajo de Salud, en la elaboración de un convenio de emergencias transfronterizo que facilite el cruce de fronteras de las ambulancias de emergencias. Aún pendiente de la aprobación de los respectivos ministerios de Sanidad estatales, confiamos en que este acuerdo permita la consolidación de la cooperación sanitaria transfronteriza. El Grupo también remitió una candidatura de gobernanza transfronteriza sanitaria apoyada por todos los miembros del Grupo de Salud, de la ARFE y el Hospital Transfronterizo de Cerdaña en respuesta a una convocatoria conjunta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Europea. Si bien el Grupo de Trabajo de Patrimonio Cultural ha continuado con la iniciativa de la Piedra Seca a través de un listado de iniciativas de cada territorio, quiero poner en valor el carácter transversal de esta colaboración, que nos permite incidir simultáneamente en aspectos ligados al patrimonio cultural, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, al empleo o a la juventud. Destaco, en último lugar, la iniciativa que en el campo del hidrógeno ha recibido un impulso por parte de esta comunidad de trabajo. Si anteriormente, a raíz del Green Deal publicado por la Comisión Europea y de la Estrategia Europea del Hidrógeno, el grupo dedicado a la energía adquirió protagonismo, no cabe duda de que, tras el conflicto provocado por la Federación Rusa en Ucrania, la constitución de un hub pirenaico del hidrógeno ha tomado cuerpo en los últimos meses. Así lo demuestra, por un lado, el alto grado de interés mostrado por los miembros de la CTP y que se consagra en la declaración del Consejo Plenario, con el que cerraremos esta 40ª edición.
y, por otro, la notable participación de actores públicos y privados directamente implicados en el proyecto a través de los 3 subgrupos de trabajo dedicados respectivamente al mapeo de capacidades, a la elaboración de proyectos de cooperación y al protocolo de cooperación que establezca las condiciones precisamente de dicha cooperación. Pretende dar respuesta a los desafíos planteados por la transición ecológica en marcha, al tiempo que aprovechar la oportunidad para, a través de la explotación de sinergias, alumbrar un ecosistema del hidrógeno que sitúe al Pirineo como referencia en Europa de una economía descarbonizada que pueda dar respuesta a desafíos como el cambio climático, la sostenibilidad, el empleo o la propia despoblación. Antes de terminar, quisiera mostrar mi agradecimiento a los miembros del Comité Ejecutivo, así como al resto de personas que componen los equipos de los distintos territorios, por la intensa labor realizada y por su compromiso en un año en el que hemos tenido que negociar en muy distintos frentes, entre los que ha destacado por su complejidad e intensidad la configuración del POCTEFA 21-27. Agradezco igualmente al personal de la CTP por su implicación. Y cedo aquí la palabra al director de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, Jean-Louis Val, que dará cumplida información de lo realizado en el campo de Programa de Cooperación FEDER-POCTEFA, del que en su 5ª edición y por 3ª ocasión consecutiva tenemos el honor y la oportunidad de ser designados organismo de gestión. Eskerrik asko. Mesdames et Messieurs, Présidentes et Présidents, bonjour. Il me revient de vous présenter un petit peu le programme POCTEFA, qui est une autre des activités de la CTP, donc depuis la programmation 2007-2013. Un petit mot sur la programmation qui vient de s'écouler. Notre frontière donc, totalise 14 millions d'habitants, soit pas loin de 10% de la population transfrontalière européenne. Et de ces 38 frontières terrestres, on voit bien que notre frontière est une des plus importantes. Les 104 000 km² de superficie, avec un programme POCTEFA, dans un contexte financier de Brexit qui a conduit à beaucoup de réductions de financement de programmes, nous voyons que le POCTEFA a une augmentation entre 2014 et 2020 de 28%. Donc il est évident que les 2 États ont montré, et spécialement la France sur la période 2021-2027, puisque la dotation financière française a augmenté de 55%, donc ont montré un intérêt particulier pour cette frontière. À nous d'en être les garants pour le futur. L'événement de capitalisation, organisé récemment à Bilbao, a rassemblé plus de 300 personnes, a montré également que nos projets avaient un besoin, un souhait de capitaliser, de se rencontrer entre eux. Et on verra l'importance que cela va jouer dans la programmation 2021-2027, qui, je pense, sera un tournant dans la programmation par rapport aux années précédentes. Tournant parce que cette programmation 2021-2027 va être beaucoup plus stratégique. Nous avons introduit des nouveautés. Nous sommes un des rares programmes, un des 10 programmes des 75 de la Commission européenne à avoir introduit l'objectif politique 5. L'objectif politique 5, il y a 4 objectifs politiques dans ce programme. Le 5 est une spécificité d'introduire des stratégies territoriales de proximité propres à chacun des territoires. On en parlera un peu tout à l'heure sur la présentation de la zone fonctionnelle de l'Ouest. Il y a une autre nouveauté d'introduire les petits projets. On l'a vu, Michael Anton l'a présenté, le succès de l'appel à projets de petits projets sur le surplus 2007-2013 a prouvé qu'il y a une véritable demande. Ouvrir le POCTEFA à des acteurs qui n'ont pas l'habitude de jouer la coopération sur le long terme. Être l'antichambre, que cet appel de petits projets soit l'antichambre à de futurs projets plus vastes, plus ambitieux, plus lourds en termes de financement. Enfin, une introduction aussi sur l'objectif spécifique Interreg, qui sera dédié à la résolution d'obstacles et à l'amélioration de la gouvernance des institutions. Donc, comme l'a dit Michael, comme l'a dit aussi l'ANACALI, la récente approbation du programme, une semaine jour pour jour,
fait qu'aujourd'hui, nous allons travailler avec tout partenariat que je remercie, puisque nous avons cette approbation du programme est la résultante de 24 groupes de travail. C'est vrai que notamment l'établissement, la construction de l'OP5 a nécessité beaucoup d'imagination, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance de la part du groupe de travail, donc merci à tous. Et enfin, je pense que la CTP pourra jouer un rôle très important, comme elle a joué un rôle dans le montage du dossier qui vous a été présenté sur la santé de résolution d'obstacles concernant le passage des ambulances d'urgence aux frontières. Elle pourra jouer un rôle très important de fédérateur sur cette future résolution d'obstacles. Enfin, j'ai parlé de capitalisation tout à l'heure. Il est évident que l'introduction de notre idée de communauté thématique pour faire travailler les projets ensemble est une initiative qui vise le long terme. Si nous avons été capables en 2010 de créer l'Observatoire pyrénéen du changement climatique et 12 ans plus tard de mettre en place une stratégie pyrénéenne du changement climatique, nous sommes tout à fait capables d'avoir une vision moyen et long terme sur d'autres thématiques fédératrices, non clivantes, comme peut être, par exemple, la protection civile. Si dans 12 ans, nous sommes capables d'avoir une stratégie pyrénéenne de protection civile, ça sera un résultat long terme. C'est pour ça que je parlais de programme stratégique de programmation stratégique par rapport à d'autres, aux présentations précédentes. Nous sommes capables d'avoir ce genre de vision. Et enfin, je dirais que le 21-27, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, sera pour nous un tournant. Nous avons la possibilité de monter des projets structurants. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et terminer sur la zone fonctionnelle. Zone fonctionnelle de l'Ouest, donc, qui, en fait, symbolise un bassin de vie évident entre les différents territoires, puisque ces projets de proximité, comme nous les appelions sur la programmation précédente, aujourd'hui vont travailler ensemble, avoir des connexions entre eux, conduites par l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine et Euskadi-Navarre. C'est un petit peu aussi la collaboration que nous avons avec les organismes transfrontaliers. Donc beaucoup de travail beaucoup de nouveautés sur cette programmation. C'est un petit peu ce qui nous attend, un gros challenge. Et voilà, je pense que la CTP est tout à fait capable de relever ces défis. Merci. Jean-Louis, pour tes paroles, ta presentación. Y ahora, los últimos 10 minutos que tenemos para ajustarnos al horario establecido, 11 de la mañana, y pasar a la siguiente parte de la jornada, vamos a tener la presencia aquí del mundo joven. Como se ha repetido varias veces por parte de las autoridades que han hablado ya, este ha sido el año de la juventud, año 2022, y ha habido una serie de eventos, uno de ellos que ha ocurrido en el País Vasco, que mejor que sean los propios testigos que estuvieron en la reunión que nos hablen de ello. Por lo tanto, aurten Gazteriaren Pirineos gaindiko bigarren foroa Euskadin bildu delako, deitu nahi ditugu eszenatokira, bertan egondako bi gazte, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko Julen Sasiain eta Xabier Santiago. Aurtengo bileraren hausnarketak zuekin partekatu ditzaten. Gazteak igo. Bueno, egunon, lehendakari jauna, mila esker ona etortxagatik, sailburu, ministro, mila esker danori. Lehenik eta behin, nire izena Xabi Santiago da, Zaiatik nator, eta foroan parte hartu nuen. Bueno, nire bai, egunon guztioi, herritarren ordezkari zareten enean, eta bertako ordezkari guztiei egunon, bonjour, buenos días, bon dia.
Nire partetik, ni Julen naiz, Ibonek orain esan duen bezala, eta Amurriotik nator, eta Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko parte naiz, bai, bertan teknikaria naiz, eta nola ez, Gazteriaren Foro Transpirenaikoan parte hartu nuen, Xabirekin batera, eta 60 gazte gehiagorekin batera, orain Xabik pizkat azalduko. Bai, eskertuko nahi nioke Pirineoetako lan elkarteko lehendakaritzari gonbidapen honegatik. Gure lana aurkezteko oso aukera ona delako. Zorionak Pirineoetako lan elkarteari 40 urte ospatzeko moduko zifra bai da. Como decía ahora en euskera, muchas gracias a la Comunidad de Trabajo de los Pirineos por habernos invitado a este 40º Consejo Plenario de la CTP. Para nosotros es un verdadero honor y es una gran oportunidad para mostrar el trabajo que hicimos en Hondarribi ante vosotros las autoridades. Hurrengo minutuetan, Pirineoetako elkarterekin batera, martxan jarritako foro transpirenaikoaren inguruan hitz egiteko aukera izango dugu. Bai, Xabik esan bezala, Hondarribian egon ginen, Euskara batua bai sartuko dugu hemen. Hondarribian egon ginen 60 gazte baino gehiago, eta, egia esan oso topaketa berazgarria izan zen, zeatik lurralde askotariko jendea geudelako, lurralde askotariko gazteok bertan egon ginelako. Euskadi, Nafarroa, Aragoi, Katalunia, Oksitani, Nubelakiten, Andorra, bertan egon ginen, eta lurralde guztien 60 gazte baino gehiago ginen, Mikel Antonek lehen esan duen bezala, eta bertan partaidetzan oinarritutako topaketa izan zen. Bertan elkar ezagutu ginen, partaidetzan oinarrituta, esan dudan bezala, eta horretaz gain, Agenda 2030, klima aldaketa klimatikoaren inguruan, eta abarren inguruan hitz egiteko aukera izan genuen, bebai, gazteon problematiken inguruan, bebai, hitz egiteko, hausnartzeko, eta soluzioak proposatzeko. Aprobetxatu genuen bebai, 2022 dela, Europako Gazteriaren urtea, beraz, oso elkarretaratze importantea guretzat, eta esan duen bezala aberazgarria. Bertan, 2021 batean, martxan jarritako Gazteriaren manifestua, manifestuaren luzapena egin genuen, bertan komisio asko egon ziren, eta aurtengo foroan ja lan konkretua egin genuen. Lan konkretuki, lan konkretua ja proiektu zehatzak proposatzen. Orduan oso garrantzitsua izan da guretzat, eta, Xabi, zerbait esango dugu. Bai, Hondarribin, foroan zehar proposatu genituen proiektuen artean, biodibertsitatea babesten zutenak, arteen eta komunikabideen bidezko sentsibilizazioa bultzatzen zituztenak, edota tokiko elikagaien ekoizpena eta kontsumoa sustatzen zutenak, edota belaunaldien arteko bidezidorren zaintza bultzatzen zituzten proiektuak aurkitu alditugu. Azken finean, Julenek esan duen moduan, 2021 batean gazten artean idatzitako Pirineoetako gazteriaren manifestuaren lekukoari heltzea zen gure asmoa. Manifestu horrek zituzten proposamenak proiektu bilakatuz. Manifestu horrek, beste askoren artean, klima aldaketak Pirineoetako gazteentzat duen garrantzia azpimarratu nahi zuen. Guretzat, gai horien inguruko topaketa hau, aukera paregabea izan zen, Pirineoetako eskualdeetan gazteek dituzten arazo komunak, arazo eta kezka komunak, ezagutzeko eta hausnartzeko. Gai batzuek ikuspuntu berriak behar dituzte. Esate baterako gure ikuspuntuak, gazte ikuspuntuak. Etorkizunari begira, proiektuak bezalako irtenbide batzuk ematen saiatuz. Eta proiektu hauek, Julen, errealitate bihurtzeko, erakundeen partaidetza eta elkarlana guztiz beharrezkoa da, ezta? Bai, lehen komentatu oraintxe bertan Xabik esan duen bezala, gazte ikuspuntua guztiz beharrezkoa. Eta horrexegatik, administrazio guztietan bebai, gure aldarrikapena izan da bebai, gazte ikuspuntu hori azpimarratzea eta sakontzea horretan.
gaur eguna eta etorkizuna garelako. Como decía Xabi, al final es importante, ¿no?, fortalecer estos puntos de vista que nosotros construimos con unos proyectos muy diferentes según de la zona donde venían, de ahí la riqueza de toda la región transfronteriza y que bueno, que estaban fomentados en la participación. Al fin y al cabo, el jueves nos reunimos un jueves en Hondarribia hasta el domingo. Bueno, llegamos el jueves un poco expectantes, ¿no? Un poquito expectantes de, bueno, ¿qué iba a ser? Bueno, desde la participación, con una dinamización que hubo, se hizo muy fácil seguir estas dinámicas y al final terminamos trabajando sobre una base y con una comunicación directamente con cargos electos y con administraciones de todo el territorio. Es muy importante tener esta conexión entre la administración y directamente la juventud. Al fin y al cabo, como decía, somos el presente, pero también somos el futuro y bueno, detrás nuestro alguien más vendrá. Por lo tanto, tener esa comunicación fue muy enriquecedor para nosotros y nosotras. Y la verdad es que nos valió también para conocernos entre diferentes, ¿no? De qué manera, si no, podría conocer yo a alguien de Aragón o a alguien de Cataluña que nos queda un poco lejano, ¿no?, desde Euskadi, de punta a punta de la región. Es muy importante seguir trabajando en este tipo de foros y seguir un poco el trabajo realizado, ¿no?, que es lo que comentábamos antes. En el año 21 desarrollamos un manifiesto de la Juventud Pirenaica en diferentes áreas que importan hoy día a la juventud, como son trabajo y emancipación, igualdad y derechos LGTBI, antirracismo, cultura, lengua, identidad y naturaleza y desarrollo sostenible. Y precisamente donde el clima es tan importante en nuestros días, ha sido básico para este evento y este encuentro que tuvimos. Ha sido básica el encuentro, ¿no?, entre diferentes y las propuestas de manera participativa, como digo, entre personas que quizá no tienen ningún lazo que les pueda acercar, pero que sí tienen una misma región, tienen unas mismas problemáticas y que, en definitiva, es importante que se fortalezcan este tipo de encuentros. Al fin y al cabo, las dinámicas participativas lo son todo y en muchos eventos de diversa índole es muy importante, ¿no?, que se subrayen y que se sigan fomentando lo que digo, ¿no? La verdad es que para nosotros fue muy enriquecedor, ¿verdad? Sí, la verdad que fue una experiencia, la verdad, muy positiva. Y nos gustaría también agradecer a la Comunidad de Trabajo de los Pirineos este foro de conexión que nos ha dado a nosotros, las personas jóvenes, con los representantes institucionales. Al fin y al cabo, nos encontramos ante una emergencia climática y yo creo que, bueno, nosotros creemos que la perspectiva joven es vital para salir adelante. Al final es el planeta en el que nosotros vamos a vivir y está en nuestra mano, pues qué menos que proponer aquellas medidas que intenten solucionar esta situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, a nosotros sí que nos gustaría que desde todas las instituciones se siguiese fomentando este tipo de iniciativas, ya te digo, porque es un punto de interconexión, vital que necesita la juventud para que nuestra voz sea escuchada y valorada, para fomentar un sentimiento de pertenencia a nuestro territorio pirenaico y en especial aquí en Euskadi, para fomentar también, Julen, las lenguas, en especial aquí el euskera. Creo que somos… A mí me encantó cuando, bueno, ya casi a forma de chascarrillo, pero a mí me encanta, ¿no?, divulgar mi lengua, el euskera, y cuando me preguntan ¿qué quiere decir esta palabra en euskera? ¿O cómo se dice aquello? A mí me encanta explicarlo, ¿no? Al fin y al cabo estamos trasladando, estamos comunicando, ¿no? Y es muy importante cuando otras lenguas, otras culturas se entrelazan y pueden surgir nuevas sinergias también entre la juventud. Súper importante. Zorionekoak gara, Zorionekoak. Lo que sí pudimos ver durante los 4 días que duró el foro es que las problemáticas que tenemos los jóvenes al final son comunes. Nos centramos en el cambio climático, pero también podemos hablar de vivienda, de educación. Entonces, fue muy bonito el poder compartir nuestras inquietudes y elaborar proyectos que las solucionasen. Elaborar proyectos concretos, ¿no? Y bueno, hablando entre diferentes,
pues igual estando en un foro participativo y diciendo, oye, qué buena idea, oye, ¿y esto cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo lo podemos proponer? Ere bai, foro hauetan finantzazioa oso garrantzitsua da, eta implikazioa eta proiektuen implementazioa, beraz, orain ekitaldi honetan gaudela bebai, finantzazioa eta implementazioa eta politika publikoen implementazioa bebai aipatzea uste dut garrantzitsua dela. Eta ez dakit, gehiagorik aipatu nahi duzun, Xabi? Eskertzea zuen asistentzia, benetan, lehendakari jauna, mila esker. Bai, nire partetik mila esker guztioi, eta, ea urrengo urtean edo urrengo baten halako ekitaldi bat. Eta guazen gazteriarekin batera, etorkizuneko apostua baita. Mila esker. Eskerrik asko gazteak. Jose Mujikak, Uruguaiko presidenteak esaten zuen momentua dela gaztei ere dauzkaten ambitu asko zeregilago zabaltzea, etorkizuna zuek zaretelako. Kasu batzutan, bai, ondo, denetan ez, bestelako badinekoek ere aparte gelditzen garelako, baina orain arte onartuta. And now, ladies and gentlemen, it's a privilege to open the second part of the schedule today with an approach to the subject that interests us all. Now that we are living some uncertainty concerning climate, concerning energy, concerning economy, and we are looking for sustainable and balanced solutions for all of them. So, sticking 11 o'clock in the morning, sticking to the plan, within the general title of Green Hydrogen, a Pyrenean Hub Project, let's listen to two actors external to the Pyrenees. One of them is the European Commission. We have with us, can you hear us, Mrs. Tomczak? Yes, All I can right. hear you. Perfect, thank you very much. So, Mrs. Alexandra Tomczak is the member of the cabinet of Commissioner Frank Timmermans, responsible for the European Green Deal and climate action. So, as far as I know, Madam, you're going to talk about European hydrogen strategy, Repower EU plan, and financing possibilities for the Pyrenees. So, now the microphone is yours. Thank you very much, and good morning to everyone. It is a pleasure to be part of this event. My name is Alexandra Tomczak. I am part of the cabinet of the Executive Vice President Frans Timmermans, where I'm responsible for our hydrogen work, but also responsible for our response to the energy crisis in the cabinet of the Executive Vice President. And it's a good coincidence because the two are very much interlinked. You probably know that we have adopted a European hydrogen strategy right at the beginning of this mandate of the European Commission. So in 2020, back then, we have proposed that Europe could be producing 40 gigawatts of electrolyzers by 2030. When we proposed this target, which corresponds more or less to the production of 5.6 million tons of renewable hydrogen, stakeholders have told us that these were extremely ambitious targets, that it was going to be very, very difficult to reach those targets. Right now, when we look at the project pipeline, we are way above these numbers. But unfortunately, this is still a pipeline of projects. Final investment decisions in many places have not yet been taken. So this is the focus for us for the next few years, is to accelerate this process, to help industries take final investment decisions on those hydrogen projects. So we started with the hydrogen strategy in 2020, but the importance of hydrogen has increased over the past months as a result of the energy crisis, which started already in October last year, but was exacerbated by the brutal aggression of Russia on Ukraine and the squeeze on the global gas markets. Hydrogen has really become one of the key ingredients
for making Europe independent from Russian fossil fuels. We adopted a strategy for making Europe independent from the fuels from Russia. We adopted it in March this year. It's called Repower EU. And the main actions that we want to take to make ourselves independent from Russia are, first of all, demand reduction. In this year and next year, in order to reduce the costs, reduce the impacts on European consumers, on European industry, we will have to make big savings in gas demand. We have proposed 15% reduction of gas demand across the EU. That corresponds to more or less 60 billion cubic meters of gas that we will not consume in the scale of a year. But that doesn't still fill all the gap that is left behind Russian gas, because we have been importing 150 billion cubic meters of gas before the war, and now we are importing 50. That means that we have a gap of 100 billion cubic meters. Half of this is replaced by reduction in gas demand. We are also accelerating the deployment of heat pumps, of renewables, and also diversification of gas. We will be importing more gas from alternative sources. For now, our main supplier is Norway, followed by the USA, which have been exporting a lot of LNG lately to Europe. But in the next 8 years, there will be a choice that many industries will have to face. Will they invest in fossil fuel-based technologies, gas, or will they invest in the technologies such as renewable hydrogen? And our objective from the point of view of the Green Deal commitments, climate neutrality commitments, is to help these choices be as green as possible and to make renewable hydrogen really the central part of the new investments decisions that are going to be made. How do we do this? By doing several things at the level of the European Union. First of all, we are proposing targets for renewable hydrogen. We are proposing that 50% of hydrogen used by the industry by 2030 should be renewable. The European Parliament and the Council are still finishing the negotiations on these targets. But the European Commission proposed 50%, and in fact, with Repower EU, with this strategy to get rid of Russian gas, we increased that to 75%. That's extremely ambitious. That means that three quarters of whatever is consumed as a hydrogen would have to be renewable. We have also proposed targets for renewable hydrogen use in transport, because as much as we want and support the development of electric vehicles, there will be some transport applications that will benefit from hydrogen as a fuel. I'm thinking about heavy-duty transport. Also, some of the maritime transport might be benefiting from hydrogen or hydrogen-derived fuels. So we're also proposing a target for transport, and we're waiting for the final decision of the member states in the Council and the European Parliament, so that this can really drive and give the industry some reassurance that the demand will be there in Europe, so that investments can start in the production of hydrogen. Now, when it comes to the production of hydrogen, we know we need to do several things to get this off the ground. First of all, one of the big bottlenecks that we will have in Europe is the availability of electrolyzers. We need to scale up the electrolyzer manufacturing capacity, because we won't be able to reach our goals if we don't expand that manufacturing capacity. There simply won't be enough electrolyzers on the market for investors to be able to procure them. So we are supporting through the Innovation Fund, for example, a recent call that was open at the beginning of November, electrolyzer manufacturing sites. We are also working on the concept of a hydrogen bank.
next year, in the third quarter of 2023, we will start with the pilot phase of a hydrogen bank. And here we will be looking at rolling out contracts for difference to support producers who want to produce renewable hydrogen, essentially filling the gap between the cost of production of grey hydrogen and of renewable hydrogen. Secondly, we also need to support the use of renewable hydrogen. And here, again, via the Innovation Fund, we are supporting projects, for example, steel manufacturing, that want to move from using the coke-based technologies to hydrogen-based technologies. That is also supported by the recent call that we opened, 3 billion euros, that is available under the most recent call of the Innovation Fund. But that's also still not enough. We need to, in parallel, to support the development of hydrogen infrastructure, to carry hydrogen from where it is produced to where it's going to be used. And here, Connecting Europe Facility is the fund that is designed to support such cross-border European infrastructure. And 2 years ago, when we revised the regulation which is governing the use of the Connecting Europe Facility, we propose to introduce hydrogen as hydrogen infrastructure as a category of infrastructure eligible for these funds. We are now in the process of working with the member states and with the industry to start drawing the first map of hydrogen infrastructure for Europe, to see what it can look like and to really identify where this early infrastructure can emerge. And still, that's not enough. So the fourth element is not connected with funding, but is extremely important, is regulatory framework. And here, several elements. First of all, we have made a proposal to update our rules for the functioning of the gas market to adapt it to the new reality of biomethane and hydrogen playing a more prominent role. Hydrogen is a new emerging market, so this is where we propose to the member states and to the European Parliament how to organize the emergence of this market, first with a transitional period where the rules will be more flexible, and then from 2030 going to a phase where we expect hydrogen market to become over time more and more mature. So this is where we propose to address issues such as third-party access, unbundling, tariffs, and all these other important elements that are necessary to clarify for investors to be able to move into that segment as fast as possible. Another regulatory element that we are working on is the delegated act, which is going to be defining what is renewable hydrogen. That's extremely important that we get an understanding across Europe of a single definition. What is renewable hydrogen? It's very easy to define it when you have an electrolyzer plugged directly to renewable installations, but when it's connected to the grid, we have to, there are some choices to be made on how to assess the carbon intensity of the electricity that is taken from the grid. So these are all the elements that we have either proposed or are still working on. Next year, you can expect us to come forward with the concept of the hydrogen bank and a proposal on how to support renewable hydrogen production across Europe. Before the end of the mandate of this commission, you can also expect us to come forward with carbon contracts for difference, and this will be a means of supporting hydrogen use, also on the use side. So a lot of things will be happening this year and next year.
And really our wish and our objective is to support investments such as the one which is planned in the Pyrenees, to grow as fast as possible and to contribute to this objective of decarbonizing the European economy, decarbonizing the industry, helping European industry stay competitive in Europe and make Europe more resilient, less dependent on imported fuels and less dependent on fuels that are imported from Russia. So these are the main messages I wanted to convey to you. Thank you very much again for inviting me to this conference, and I'm looking forward to informing them about the next steps of your project. Thank you very much. Thank you, Mrs. Tomczak. I don't know whether you are still connected or not, but the information you already gave us, we have very high representatives of different regions in this room, all the regions in both sides of the Pyrenees and Andorra, and so the first-hand information you have given us, I think it's really, really valuable, so thank you very much, appreciation. So let's start with our second speaker, also coming from abroad the Pyrenees, and this is Mr. Stephen Jackson, Chief Tech and Market Officer of Hydrogen Europe. Hydrogen Europe is a European association representing the interest of the hydrogen industry and its stakeholders and promoting hydrogen as an enabler of a zero-emission society. So, Mr. Jackson, the floor is yours. Thank you. Thank you. Good morning. Can you hear me properly? Yes, yes. Okay. Thank you very much. Good morning, everyone. It's a true pleasure being with you today. Thank you for the invitation. Incidentally, I spend most of my holidays in the Pyrenees, whether it be on the French or the Spanish side. So this event here enables me to Excuse me, sir. Two passions. Yes? Could you maybe higher your volume, because we are losing you. Oh no, it's not a problem. Everything is okay. Excuse me. You can go on. Thank you. Okay, I'll start over. So thank you very much for this invitation. It's a true pleasure being with you here today. Incidentally, I spend most of my holidays in the Pyrenees, whether it be on the French or the Spanish side. So this enables me here to bring together two passions for your region and for hydrogen, obviously. Maybe so Ms. Tomczak mentioned a bit hydrogen in the context of policy. What's important to understand is hydrogen is one of the key solutions in order to decarbonize our economies by 2030 and then later 2050. But also with REPowerEU, and this is what has changed, is that now hydrogen is also seen as a key solution for energy security, whether it be within the European Union, but also through imports into Europe. There are obviously multiple applications linked to hydrogen that can decarbonize our economy, whether it be on the mobility side, essentially heavily duty transport, grid balancing and energy system integration, as well as for buildings and industry, all the energy intensive industries. And I think that hydrogen can play really a key role also, more specifically in your regions, linked to the mountainous topography and the climate as well. At Hydrogen Europe, we see regions as really the forefront of hydrogen development and deployment. And this is why from the very start, we have decided to integrate regions within the membership of Hydrogen Europe. So we are only one of the very few trade associations who actually have regions as part of our membership. I understand quite a few of you are members of ours, notably Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Aragon, Catalonia, Navarra, and the Basque Country. And
we really welcome you joining us, as now we have about 30 members from the regional pillar, and obviously we plan on growing as our sector deploys. One of the key instruments that we use within the context of deployment within regions are the so-called valleys, which are these mini ecosystems where we can demonstrate a mini value chain linked to hydrogen, whether it be there's always a part of production, transmission, distribution, and then various end uses, whether they be in industry, mobility, and other end uses. They are a very important vehicle because they enable us to bring together researchers, industries, and public administration, as well as financial institutions, in order to deploy our ecosystems locally. What's important also to note is that this relationship between all those different stakeholders is also very important for project development and also fast permitting within regions, but also developing the right skills within regions to deploy our ecosystems. So within Hydrogen Europe, we promote the role of regions in hydrogen deployment, particularly, as I mentioned, through the valleys. We advocate for policy and funding support that will lead to the increase in hydrogen refueling stations and the build-up of European hydrogen transport network to connect hydrogen valleys. Obviously, what's very important here is not only to develop and deploy these hydrogen ecosystems locally, but also interconnect those various valleys in order to develop a proper network for hydrogen and its applications. In addition, we also facilitate matchmaking with industry players in exchange of best practices, and notably to attract private capital as well into your regions. The scale and magnitude of the investment requirements to deploy our sector at scale are absolutely huge. And we really welcome the support from the European Union, from national member states, as well as in regions. But we need to attract increasingly private capital into these projects, and notably into the projects within regions. What is also important to note, and this is linked to REPowerEU, is that not only do we need to promote the production of hydrogen within Europe, and that equates to the 10 million tons of local hydrogen production, but there is also another angle now, which is related to the import of hydrogen. And there we strongly believe that the regions have a role to play, those obviously that have access to ports, and that will, the role of regions will become increasingly important when we look at as well the import of hydrogen. I will finish off by putting a little bit of emphasis on those valleys and the support that we're getting from the European Union. As part of REPowerEU, we got an additional 200 million to fund valleys, which means that between 2022 and the end of next year, we're looking to deploy approximately 10 valleys. So this is through the framework of the Clean Hydrogen Partnership. There are various sizes of valleys. There's small up to 8 million and large up to 25 million. And I really recommend that as many of you participate in that initiative, because we're really trying to jumpstart our ecosystem by using the Valleys vehicle. And as I mentioned, 10 of them will be funded within 2 years. I will finish off by saying that more than ever, it is important that private stakeholders and public stakeholders work hand in hand in order to decarbonize our economies by 2030 and then later 2050, but also ensure energy security
for our citizens. And this can be done through hydrogen and in close collaboration altogether. Thank you very much. Thank you. Bueno, ya se nos fue el señor Jackson también. No llegamos a agradecerles su tiempo. We didn't have the time to say thank you to them and to thank you for their knowledge. And now we are going to the second part, which is the roundtable. Roundtable, which is going to be led and moderated by Íñigo Ansola. Íñigo Ansola, who is the CEO in the Ente Vasco de la Energía, the Energy Institution, and also the Vice President of the Basque Corridor of Hydrogen. And together with them, I would like to ask to come Madame de Mongel, Cuyel, Enar Rabadan, and Mr. Ansola will be introducing each of them. Thank you very much. Dear Linda Carey, different presidents, members of the CTP, thank you very much for having given me the opportunity to be here with all of you. Having listened to Mr. Jackson and Mrs. Tomczak, it is only evident that at the European level, we have a very firm strategy in favor of green hydrogen. We want to face climate change by using decarbonization, and hydrogen has a lot to do, a very important role to play. That is why we need to develop different projects. We need to go from words into action. We need to create altogether those ecosystems which are essential. And to speak about all that, we have this roundtable in the CTP, in the working community of the Pyrenees, so as to speak and to know how to keep on developing hydrogen in Europe. To do that, as I said before, we have this roundtable integrated by first-level experts. First of all, Valérie de Mongel, who is the director for Europe. She comes from Pau Béarn Pyrénées, Rabador from Chine, and representing the hydrogen corridor of the Ebro. And last but not least, we have Meritel Cuyars, who comes from the government of Andorra, from the Ministry of Sustainability and the Environment. Yes, the Ebro corridor, and is also part of Repsol and the hydrogen business, in charge of market intelligence. Before, Enar has been working for 4 years in the same company as an analyst of the net zero strategy. She's an engineer, master in resources by the Austin University with a Fulbright grant scholarship. So here comes the first question. Enar, the Ebro Hydrogen Corridor is planning to promote actions throughout the renewable hydrogen value chain. It has set a target of installing 1.5 gigawatts of renewable hydrogen production by 2030, and this collaboration protocol for action in the 4 regions of Euskadi, Navarre, Aragon, and Catalonia, members of the CTP, is a highly inspiring initiative. Please tell us, to what extent could an equivalent or similar agreement be scaled up at the Trans-Pyrenean level? Can you hear me?
Well, I think that first of all, my name is Nara Badan. Thank you very much for having invited me to be here. And first, I think that we should take a step back, because it is true that I have been introduced as SHINE, but I was also representing the Ebro Corridor, but I work for Repsol. So let me put things into context so as to understand things. Repsol is one of the most important promoters of SHINE, which is the Spanish network of hydrogen. And it is a group, it groups different companies, SHINE, but also we have associations. We have a public-private partnership with companies, but also with associations and research centers. And it also participates at the Ebro Corridor, together with other regions integrated with this Ebro Hydrogen Corridor. Within the corridor, SHINE's participation is, it represents the private side, the private part of it. We have different goals which are highly ambitious. Highly ambitious, yes, that go hand in hand with what the European Union has set as European ambitions. And all these ambitious goals, 1.5 gigawatts by the year 2030, it is also supported by the different network of hydrogen stations that we want to develop. And it uses the competitive edge these regions have, because we are talking about 4 competitive circumstances. From the geographic point of view, that is essential. We are also, or it is also, a highly industrial area, this corridor. Also, another competitive edge is the technological aspect, because there are many different technology centers. And last, from the institutional point of view as well. All the institutions, in the case of the Ebro Corridor, they are fully engaged. And as we will see later on, all the other stakeholders from the working community of the Pyrenees, they are also clearly engaged with hydrogen. So that is an essential pillar so as to develop this economy. So how can we transfer these goals into this Trans-Pyrenean corridor? This competitive edge is shared by all the different CETP regions. That is why it is easy to transfer the concept, and it is easy to think of commonly ambitious goals for the Trans-Pyrenean corridor. Ideally, these goals should be able to be shared, but we have to start by collaboration. And as we said before, we're already working on a collaboration protocol which took at a base what we already had before and that we are trying to transfer. I have had the pleasure to be working with my colleagues, drafting this protocol, and just as the young people have said, first step is collaboration, mutual understanding, to grow together, to expand. And that's what we are doing. And let's hope to have equally ambitious goals for the Trans-Pyrenean region. Thank you, Enar. As I was saying, we also have Valérie Demongel, who is the director, the International and Europe director. She studied in the ICAI in Madrid after working in Latin America consulting. She joined a business unit where she participated for 11 years since 2019. She's in charge of the International and European Bureau of Pau Béarn Pyrénées. And among her priorities is climate neutrality by the year 2040. This includes giving support to the main industrial stakeholders in Pau so as to reach energy transition and decarbonize industry, in close transborder cooperation, and also promoting the industrial hub of Southern Europe. Valérie, today, hydrogen production
uses fossil fuels, mainly fossil fuels generating greenhouse gases. So what can the working community of the Pyrenees do in terms of synergies between capture and storage of CO2? And what can we do in terms of the hydrogen economy? Good morning to all of you. I am going to be speaking in French. It is easier for me. Thank you very much for having invited me. Here we are talking about the articulation between the hydrogen ecosystem that we are, of course, developing at the other side of the Pyrenees in coordination with all of you. And we are talking about challenges linked to storage and capture. Why are we talking about capturing and storing carbon if we are into the perspective of the hydrogen economy? And after having heard our European partners, we know that hydrogen will be there tomorrow and very soon, but there is a transition period, and at both sides of the Pyrenees, in all the CTP regions, and mainly in Euskadi, in the Basque Country, in Aragon, and also in Catalonia, it is true that, and also in Béarn, in Comminges, from both sides, at both sides of the Pyrenees, we have industries. I think that in Béarn, more than 20,000 jobs in the industry sector. Very often, it is true that we are talking about cement, about heavy industries with, for example, the steel sector implanted there, and all those industries. When we talk about them, it is true that something important is not to delocalize them, because if we are not able to decarbonize their process, they will go to the north of Africa or to Asia or to the US. So in this transition period, that is a challenge. And also because we want to have our own industrial sovereignty. And this is something very important for the presidents of Nouvelle Aquitaine. We have always struggled in favor of them. But this is also a European concern, to be able to preserve our industries. And if we want to preserve that industry, we will always have a bit of CO2. It is completely impossible to decarbonize them. De façon permanente ces émissions résiduelles. 2 mots sur la politique européenne. De la même façon que l'Europe a lancé une alliance sur l'hydrogène il y a maintenant 2 ou 3 ans, cette année verra le jour, en 2023, une stratégie très offensive et très ambitieuse, très volontariste aussi, sur le CO2, la capture, la réutilisation et le stockage de CO2. La commissaire à l'énergie, Kadri Simpson, l'a annoncé le 27 octobre dernier à Oslo. Elle a dit des mots très forts, « No CCUS, no Green Deal ». Donc clairement, ça devient une priorité pour l'Europe. Il y aura une grosse campagne de communication et une politique avec un certain nombre d'incitations pour que les industries se décarbonent. Donc pour revenir à notre situation locale, nous avons une ambition en commun. C'est le climat. Vous l'avez très bien exprimé, vous, la jeunesse, et je vous remercie de l'avoir redit. C'est une grosse préoccupation. Je crois que dans les Pyrénées, le climat se réchauffe plus vite qu'ailleurs. Nous avons le souci de préserver notre souveraineté industrielle. Nous allons déployer aussi cet écosystème hydrogène à moyen terme. Mais d'ores et déjà, travaillons à décarboner massivement les industries parce que la période de transition sera longue. Et c'est dans cet objectif qu'on a commencé à coopérer en étroite synergie avec les territoires notamment basques, aragonais et la CTP, et puis évidemment toute l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, le Sud en tous les cas, pour pouvoir fédérer les industriels et les collectivités territoriales dans une gouvernance un peu innovante d'un hub qui sera un service offert aux industriels, un hub de décarbonation de CCUS. Vous savez qu'on a autour de Lac, et surtout le piémont pyrénéen, de gigantesques gisements déplétés avec des capacités de stockage qui sont
très importantes, des capacités de stockage souverain parmi les plus importantes en France, On ne pourra pas imaginer transporter toutes les émissions des industriels du sud de l'Europe dans les hubs du Nord, dont on parle beaucoup, qui sont en structuration. Sachez que pour les hubs norvégiens, j'y étais il n'y a pas très longtemps, on a une file d'attente déjà énorme. Les prochains ne pourront stocker qu'en 2042 ou 2045, c'est beaucoup trop tard. Et de toute façon, que fait-on pour l'industrie du Sud? Donc c'est ce combat-là que nous devons mener. Donc cette gouvernance innovante qui fédère un certain nombre d'acteurs industriels de premier plan, mais aussi des collectivités territoriales, elle est mise en œuvre déjà depuis plus d'1 an avec un comité de pilotage qui se réunit toutes les 6 semaines. Elle intègre aussi les centres de recherche, plus de 50 acteurs. Laissez-moi citer parmi les plus importants des émetteurs comme Lafarge, ArcelorMittal, des émetteurs espagnols aussi de Euskadi, pardon, je ne vais pas tous les citer. Laissez-moi citer Repsol, avec qui on travaille aussi sur l'hydrogène. Repsol qui depuis 2 ans effectue fréquemment des allers-retours à Pau et qui a une priorité sur les métiers du sous-sol. Laissez-moi citer aussi tous les équipementiers, Schlumberger, etc. Donc, ce hub, il est en train de préparer sa candidature à un label projet commun d'intérêt au niveau européen qui sera déposé mi-décembre avec le soutien des ministres français et de la CTP, merci, pour pouvoir ensuite solliciter des financements d'infrastructures pour amener les émissions sur les lieux de stockage. Avec un objectif de commencer à injecter en 2028 et une pleine puissance des hubs en 2030. Et ça va permettre de développer aussi l'attractivité de nos régions pour attirer d'autres industriels à qui on proposera la neutralité de leurs installations. Une précision aussi, désormais les émissions des usines ne pourront plus être réutilisées directement. Il faudra qu'elles soient séquestrées. Ça, c'est la préparation de la législation européenne. Par contre, dans notre périmètre, on a énormément d'entreprises du papier-carton. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine, au sud de la Nouvelle-Aquitaine, qui, eux, pourront amener au hub du CO2 biogénique, qui permettra aussi d'avoir, dans notre territoire, des sites de production à grande échelle de carburant bas carbone, de carburant synthétique, et de fournir aussi le secteur aérien. Vous savez qu'on a aussi une industrie aérienne très présente. Donc vous le voyez, beaucoup de synergies. Un hub du sud de l'Europe à fort rayonnement et attractivité. Et merci pour déjà la confiance que vous avez tous exprimée à vous engager dans ce défi-là, qui est un défi transitoire, mais un défi important. Merci. Merci, Valérie. Gainera, bagabiltza proiektuek gauzatzen eta lankidetza Valerik aitzetu dauen modure proiektu zehatzetan alkarlana bultzatzen. Kasu honetan PON bertan almazenamentuko proiektu bat gauzatu nahirik. Urrengo izlarixe, jatorku Andorratik, Meritxell Cuyàs, licenciada en Ciencias Ambientales de la UAP, ejerce como técnica del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Andorra desde el año 2012, actualmente adscrita a la Oficina de la Energía y del Cambio Climático, donde trabaja especialmente en las comunicaciones internacionales ante el Secretariado del Convenio Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático, así como en el desarrollo reglamentario para la transición energética y en diferentes estrategias nacionales para el desarrollo de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Actualmente, secretaria de la Comisión Nacional de Energía y Cambio Climático y de la Subcomisión Permanente de Trabajo Técnico en el marco de la movilidad, donde están representados los diferentes actores privados y públicos de la sociedad andorrana. Desde el año 2016 actúa como referente en el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, la OPCC, en el marco de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Meritxell,
El Parlamento Europeo aprobó el 19 de octubre del 2022 de este mismo año una transición energética basada en el hidrógeno verde, con objetivos como una distancia máxima de 100 kilómetros entre hidrogeneras para finales del 2027. ¿Pueden los Pirineos ser uno de los primeros territorios de Europa en hacer gala de estos objetivos, tejiendo una red de hidrogeneras tanto alrededor de los corredores principales como conectando dichos corredores? Es que ricasco. Gracias, se me oye, ¿verdad? Gracias, Íñigo, por la pregunta. Antes de empezar, quería agradecer la invitación a participar hoy aquí y poder exponer junto a Valérie y a Enar, gracias Enar, la situación un poco desde la perspectiva del territorio a nivel nacional de Andorra, que yo creo que la casuística es específica y un poco singular respecto al resto del Pirineo, però compartimos muchas coses. Parlaré en català, si no hi ha problema. Sí, aprofito que teniu l'ocasió i n'estic molt content. Justament és curiós, no? Andorra, de fet, no és estat membre, és un tercer país en el marc de la Unió Europea. Justament actualment estem en un procés de negociació per arribar a un acord d'associació amb la Unió Europea i la temàtica de canvi climàtic i energia és un dels punts claus de la negociació. En matèria de canvi climàtic i energia, el que tenim clar és que estem alineats amb la política europea, per tant, aquests objectius de l'estratègia d'implementació de l'hidrogen verd, com bé han explicat els ponents d'abans i també han exposat les meves companyes, Andorra els comparteix a la nostra casuística. El sector industrial, com la Valérie exposava, a Andorra és més escàs, no tenim potser aquesta problemàtica, però en tenim d'altres. Sobre el tema de l'hidrogen i les hidrogeneres i la seva implementació en el territori, volia destacar que a Andorra disposem d'una estratègia que integra energia i canvi climàtic. Aquesta estratègia va ser aprovada al febrer del 2021 i en aquesta estratègia tenim un programa específic que ja fa referència a la importància d'implementar l'hidrogen al territori, especialment per aquells sectors on l'electrificació serà complicada i hem d'ajudar-los a descarbonitzar, com exposaven les companyes. Aquesta estratègia enfoca dues accions principals. Una d'elles és, amb aquest marc de cooperació i aprenentatge conjunt del Pirineu, a fer proves pilot en el nostre territori. Per tant, l'administració ha d'acompanyar el sector empresarial, que són molt presents i molt actius a través de les comissions que tenim al país en matèria d'energia i canvi climàtic, acompanyar-los a la implementació i a la introducció d'aquest nou vector energètic. Dic nou perquè en el nostre territori encara no el tenim implementat, esperem que en breu puguem tenir-ho. Fer aquestes proves pilot per veure en quins sectors, amb les condicions d'orografia i clima que tenim al Pirineu, com pot funcionar millor. I ho focalitza especialment amb el tema del transport. El transport pensat amb el transport de vehicles més pesats, com ara pot ser la recollida de gestió de residus o transports de vehicles de logística. I també en el món de les estacions d'esquí, que per Andorra és suficientment significatiu per vehicles que s'utilitzen per la gestió de les pistes, com ara màquines trepitjaneus. L'estratègia estableix aquest marc, aquesta necessitat que l'administració impulsi aquestes proves pilot i reforçar que els actors del sector privat puguin donar aquest pas endavant en el sector del transport amb la introducció de l'hidrogen verd. I a més, té un programa específic de capacitació que reforça la idea que hem d'ajudar també al sector empresarial, que fins ara no n'hem parlat gaire, però ajudar-lo a aquesta transformació també de capacitació. A Andorra som 80.000 habitants, tenim els professionals que tenim amb moltes ganes i es formen contínuament, però és veritat que la tecnologia avança molt de pressa i per tant aquesta cooperació també ens ha de permetre de formar, capacitar en el territori, a prop del nostre territori, justament per no perdre aquest coneixement que abans de l'Enar de dir, perdó, la Valérie que comentava que no hem de perdre aquestes oportunitats perquè el territori es quedi amb aquesta capacitat de no coneixement. Jo el que sí que volia traslladar és que tenim l'estratègia, tenim aquest marc institucional que jo crec que aquest acord a nivell institucional ens permetrà que el sector empresarial es vegi recolzat per fer aquesta transició, que de fet ens ho estan demanant. L'expressió que sempre ens diuen és
està molt bé, nosaltres volem fer aquest pas. De fet, ells ens han vingut a buscar abans que nosaltres els haguem anat a buscar ells, però volen certa seguretat. Andorra té una casuística concreta, que és que tot i el fet de no ser estat membre de la Unió Europea ens fa que no puguem rebre determinades fonts de finançament. Hem de trobar altres eines, ahir justament ho parlàvem amb els companys d'exteriors, que segur que hi ha altres fonts de finançament i la representant de la comissió també exposava diferents bancs que possiblement en el futur, a través d'aquest acord de negociació, puguem també tenir-hi accés si entrem en determinats programes, però a data d'avui tenim aquest hàndicap de limitació de finançament. Hem participat en anys anteriors, no vaig jo directament, però companys meus, en un projecte POCTEFA que ja va sortir, amb H2PIR, que crec que aquí els coneixeu i molts de vosaltres heu participat. Andorra va tenir un interès especial, però finalment, per un tema de finançament, no es va poder implementar en el territori. El fet que no puguem tenir aquest finançament directe per invertir en el nostre territori, el sector privat també ho entén com una barrera més. Nosaltres a nivell nacional ho treballarem, però creiem que aquesta cooperació transfronterera ens ha d'ajudar a superar-ho. I amb la pregunta que em feies de les hidrogeneres, perquè me n'he anat, perdoneu, només fent referència al projecte justament que comentaven H2PIR, sabem que hi ha una hidrogenera Pamiers, de manera que Andorra és un país que no arriba als 100 quilòmetres de distància, per tant, només que tinguéssim una i aconseguéssim invertir suficient en què el sector privat pogués fer el pas de tenir una hidrogenera al territori, tenir la de Pamiers a menys d'uns 100 i escassos quilòmetres ens queda mirar cap al sud, a veure on la tenim, però no sé si serem els primers en aconseguir tota aquesta xarxa, però estic segura que, i la sala ho demostra, que les ganes hi són i que amb cooperació a escala del Pirineu, amb aquesta visió global del Pirineu, ho podem aconseguir. Muchas gracias, Meritxell. Ahora os voy a pedir que saquéis la bola de cristal y hagamos el ejercicio de imaginarnos cuál va a ser la economía del hidrógeno en 5 o 10 años, más o menos. ¿Cuál es vuestra opinión? O si está más fundada, mejor, si puede ser. Como queráis, sentíos libres de intervenir. Jo, que segur que acabo abans, que soc molt escassa. A escala del Pirineu, no ho sé. A escala nacional, que sí que us puc dir és que d'acord a estudis previs que ha realitzat l'entitat de l'empresa pública en temes de transport i distribució d'energia, en un curt termini el tema del transport i l'hidrogen verd s'ha vist clar, que aquests objectius jo crec que la idea és perseguir-los i a curt termini els tindrem, però l'altre, més a llarg termini, en aquests 10 anys vista que comentaves, aquest ja no seria llarg termini, però un mig termini, aquests 10 anys, el que es veu és que l'hidrogen verd jugarà un paper fonamental amb la gestió del sistema elèctric. L'increment d'energies renovables a tot el territori del Pirineu jo crec que està fent un salt increïble. A Andorra tenim la casuística que tenim 8 milions de visitants a l'any i tenim una corba de demanda i consum desacoplada i l'hidrogen verd pot ser una oportunitat perquè realment les energies renovables siguin el futur imminent que ens solucioni aquest desacoplament entre consum i demanda, perdó, entre consum i producció i sigui viable tècnica i econòmicament. Alors, j'avoue que c'est effectivement une question avec une boule de cristal à laquelle il faut répondre. Alors, je vais faire un peu de provocation peut-être ici dans cette salle, mais je pense qu'on devrait retrouver peut-être dans 10 ans une production massive qui vient des pays qui ont du soleil. L'Espagne a du soleil. Donc l'Espagne sera probablement un acteur important de la production d'hydrogène vert. Reste à savoir si on pourra aussi produire de l'hydrogène vert, si ça s'appellera hydrogène vert, à partir d'électricité nucléaire. Dans ce cas-là, ça pourrait changer aussi la donne, mais ce n'est pas encore fait, vous le savez, au niveau réglementaire. Je crois que c'est de la rose à l'heure actuelle, de l'hydrogène violet ou rose. Et puis les pays du Moyen-Orient vont produire massivement à bas coût. J'ai entendu qu'il était évoqué les négociations qui ont déjà débuté de la Commission avec le Moyen-Orient. Les négociations sont en cours avec Oman, avec le Qatar pour des productions massives d'hydrogène vert, parce que dans les projections actuelles de la Commission, on sait très bien qu'on ne sera pas autosuffisant en hydrogène. Donc
Juste pour dire que, effectivement, je ne crois pas quand même à une production uniquement souveraine en Europe d'hydrogène vert. Et nos territoires, ils devront faire la preuve, une fois les périodes de transition, avec les aides financières massives qui accompagnent ces périodes de transition, ils devront faire la preuve que le marché est là et qu'on est bien au prix du marché, que c'est accessible. Donc peut-être que dans la projection du futur, l'hydrogène sera réservé aux industriels pour verdir leur process, ou peut-être à la mobilité lourde, et peut-être moins à la mobilité individuelle. Donc une incertitude quand même sur les volumes de flotte de véhicules particuliers pour l'hydrogène vert. Personnellement, j'y crois moyennement. Voilà. Sí, al final yo creo que un poco el resumen de toda la jornada es que va a suceder, ¿no? Esa economía del hidrógeno, o sea, porque al final si tenemos los fondos, que hemos hablado de fondos, si tenemos el marco regulatorio que necesitamos, si tenemos el apoyo de las administraciones públicas y tenemos la necesidad por parte de la industria, ¿no? Como bien comentaba Valérie, y bueno, y luego también entendiendo la pieza central que supone el hidrógeno, ¿no? Que aquí hemos hablado de transporte, hemos hablado de su uso en power, hemos hablado de su uso en industria como materia prima, como fuente de calor industrial. O sea, al final el hidrógeno es un poco la pieza que faltaba en la transición energética, ¿no? Entonces yo creo que el resumen de la jornada quizá es que no sabemos muy bien a qué llegaremos en 2030, pero vamos a tener que llegar, como bien decía la representante de la Comisión Europea, porque son los objetivos que nos hemos marcado y todo el mundo está alineado y entonces por supuesto que conseguiremos llegar. Hasta dónde lleguemos, pues eso ya lo veremos, pero llegar ya Pero la bola mágica no dice bueno, pero a qué cuando porcentajes vamos a llegar. Cuando todo se alinea, o sea, lo importante es que vamos todos a una. Yo creo que es más difícil cuando las contrapartes están en contra, pero si está todo a favor, adelante. Ligado a esto, ¿cuáles creéis que son los sectores o los eslabones de la cadena de valor donde más propicia pueda ser lo que es la colaboración interterritorial, ¿no? Porque estamos en el marco de la CTP, estamos hablando constantemente de la colaboración interinstitucional, de las distintas regiones, de distintos corredores. ¿Cómo se puede llegar a materializar esa collaboration interterritoriale? Alors, je pense qu'il faut arriver à cartographier précisément les atouts des uns et des autres. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des dispositifs ou des corridors juxtaposés. Il faut essayer de passer un peu plus de temps sur l'ingénierie pour articuler nos compétences et nos ressources. Si je pense au Béarn, nous avons aussi de grosses ressources de stockage potentiel d'hydrogène dans des cavités salines. Et donc peut-être que nous pourrions aussi devenir un hub de stockage à moyen terme. Donc ça, c'est capital d'essayer d'articuler les ressources. Regardez aussi en termes de production, les localisations éventuelles des électrolyseurs. Je crois qu'il y a un travail de préparation à faire. Bon, il y a un premier protocole qui est signé, mais il y a un gros travail de préparation et d'ingénierie à faire pour articuler les actions des uns et des autres et éviter de perdre de l'efficacité ou de l'efficience dans ce qu'on va déployer. Mais ça n'est pas un exercice facile parce qu'il faut aussi positionner cette action en regard de ce qui va se passer aussi dans les autres corridors européens. Sí, yo, bueno, un poco en la misma línea, o sea, lo bueno y lo malo es que partimos de cero, ¿no? Entonces deberíamos abogar por un sistema lo más optimizado posible, ¿no? Entonces un poco lo que decía Valérie, que si tenemos regiones que tienen los recursos, como es el caso de España, ¿no? Todo el recurso eólico, solar, todo el recurso renovable, solar, eólico, etcétera, y tenemos una localización en los Pirineos, que al final es un corredor que abre la puerta a Centro Europa, pues tenemos que aprovecharlo para que el punto de producción quizás sea uno y el punto de consumo sea otro sin necesidad de duplicar el sistema y por tanto conseguir un sistema lo más optimizado possible. Jo només afegiria, totalment d'acord amb el que heu comentat, però afegiria que crec que aquest marc de cooperació, si he entès bé la pregunta, el que sí que ens dona és una oportunitat justament per
pel que ha comentat també la representant de la comissió i el que he comentat anteriorment jo, és el tema de la formació, de la capacitació també tècnica en el territori. Perquè compartim experiències i el coneixement el tenim al Pirineu. La qüestió és superar aquestes fronteres administratives i que ens ajudin a compartir la informació. I pel mateix, o sigui, en el mateix sentit, no només formació i capacitació dels professionals que tenim, sinó també la transferència de la informació. Aquelles experiències que han funcionat en altres parts poden funcionar en àrees similars que tinguin altres peculiaritats, però que l'experiència prèvia ja és un punt, ja no partim de zero, sinó que partim de l'experiència que al costat han tingut. I això és un punt molt fort. La transparència i la transferibilitat de la informació és bàsica. Vale, y voy a formular una pregunta que se me ha ocurrido ahora mismo y creo que es una de las grandes preocupaciones en materia de implantación de un mercado del hidrógeno. Hemos escuchado a la señora Tomczak decir que en este momento hay un problema de abastecimiento en cuanto a los electrolizadores, ¿no? Aquí de lo que se trata es generar un mercado del hidrógeno. Tecnológicamente, en términos tecnológicos, sí que hemos visto a lo largo de los últimos años que quizás Europa se ha quedado atrás en ciertas tecnologías y mi pregunta sería, ¿creéis que en el caso del hidrógeno, como europeos que somos y en las regiones que representamos, vamos a ser capaces de desarrollar tecnología para estar en la vanguardia de lo que es la implementación del hidrógeno? Segunda pregunta, ¿creéis que vamos a llegar a tener precios competitivos en cuanto a lo que es el kilo de hidrógeno verde para que ese hidrógeno se introduzca en un mercado futuro? ¿Y creéis que vamos a ser capaces que la regulación en materia de hidrógeno va a ir acompasada a las necesidades de ese mercado que queremos generar? Y ahí termino con mi pregunta. Son 3 preguntas. Esta es pregunta trampa, bueno, si queréis puedo empezar yo. Un poco por la parte porque al final inteligencia de negocio es un poco eso, ¿no? Estar un poco al día. Desde Repsol, evidentemente, una de las cosas que más nos preocupa es el tema del aprovisionamiento de los electrolizadores, ¿no? No que nos preocupe, sino que realmente es algo que si no tienes el electrolizador, pues difícilmente vas a producir el hidrógeno, ¿no? Entonces, sí que creo que hay una diferencia importante entre la fabricación, por ejemplo, de los aerogeneradores y de los paneles solares, que ahí sí que había un desfase importante entre la producción en China y la producción en Europa. Actualmente ya hay bastantes plantas de fabricación de electrolizadores en Europa y sí que es verdad que aunque es difícil competir con los precios chinos, desde nuestro punto de vista es importante, o sea, quizá estás dispuesto a pagar, digamos, un sobrecoste por el hecho de no depender de China en los electrolizadores. O sea, yo creo que es importante estar ahí a la carrera, ser capaces de ser competitivos, pero que creo que la industria está en un momento en el que incluso le compensaría, entre comillas, gastarse un poco más en el electrolizador a cambio de tener lo que llamamos seguridad energética, ¿no? Que es seguridad de abastecimiento al final. Es importante en todos los temas de fabricación, o sea que China no solo domina lo que es la fabricación del propio equipo, sino que también domina aguas arriba toda la parte de la minería, la transformación de la minería, etcétera, ¿no? Entonces, o sea que no solo hay que quedarse en la parte de dónde están las plantas de electrolizadores, sino también de dónde vienen los minerales que abastecen a esa planta de electrolizadores, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y en cuanto a lo que es el coste de la producción de hidrógeno verde, nosotros sí que vemos que, por ejemplo, España es competitiva con otras regiones del mundo. Valerie mencionaba todo Middle East, todo Oriente Medio, pero también hay países en Latinoamérica, pues por ejemplo Chile, ¿no? que está continuamente en las noticias y que te puede estar dando costes del hidrógeno verde. Costes
costes de producción, porque claro, luego eso hay que añadirle cuánto te cuesta lo que es el transporte de ese hidrógeno verde al punto de destino, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que se está viendo en qué forma lo transportarías, porque si lo transportas como hidrógeno puro o si lo conviertes en otro producto, eso también depende de cómo lo vayas a utilizar en destino, si lo vas a utilizar como hidrógeno o como otra cosa. Y no recuerdo cuál era la tercera pregunta. La regulación, sí. La regulación, pero ¿en qué sentido? Perdón, es que no recuerdo. Si la regulación creéis que va a ir acompasada con lo que es el desarrollo tecnológico y la implantación del mercado. Sí, yo creo que aquí es un punto importante y creo que todo lo que comentaba la representante de la comisión de que se va a empezar a poner, se está pensando en poner los contracts for difference, los contratos por diferencia. Viene un poco del Inflation Reduction Act, que es la legislación que ha pasado a Estados Unidos este verano y que al final lo que ha hecho es que el resto de economías alrededor del mundo se hayan puesto las pilas, ¿no? Entre comillas, que al final esto es una carrera para todos y que la regulación... yo creo que Europa se está dando cuenta de que, aunque fuimos los primeros, después del Inflation Reduction Act nos podríamos estar quedando un poco atrás, ¿no? Entonces, yo creo que no es que la regulación vaya a ir acompasada, sino que el ritmo que está llevando el desarrollo de esta economía va a forzar a que esa regulación esté acompasada. O sea, no de forma voluntaria, pero de forma forzosa. Gracias. Valérie. Pas grand-chose à rajouter. Sur les prix, je crois que je me suis déjà exprimée. C'est une incertitude par rapport à la production, à quel prix on va sortir. Si on peut mettre en entrée du nucléaire, pour nous, ça changera beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est encore assez flou. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, si on se positionne du côté français, on est beaucoup plus cher, 2 à 3 fois plus cher que le coût de sortie espagnol, déjà, de production d'hydrogène vert. Si on prend la référence de Petronor, par exemple, qui produit de l'hydrogène vert, on est, nous, à peu près 2 fois et demi plus cher sur notre production locale, donc on est un peu décroché déjà. Sur la question de la régulation, alors c'est vrai aussi pour le carbone, hein, c'est en train de se réfléchir. Aux États-Unis, la tonne de carbone, elle se subventionne à 280 $ par le gouvernement américain. On a un cours du carbone à 80 $. Donc évidemment, vous voyez l'incitation pour les industriels à accélérer sur le déploiement du CCUS. Donc on attend avec impatience la feuille de route européenne qui devrait mettre effectivement en place des incitations, mais sous quelle forme, ça reste encore à définir. Donc ça, c'est pour décarboner. Et puis sur l'hydrogène, je crois que le principal souci à l'heure actuelle est que le signal n'est pas encore donné, marché n'est pas encore donné aux investisseurs et qu'on n'arrive pas à déclencher encore des investissements massifs. C'est un peu pareil sur les carburants de synthèse, où pour le moment, les investisseurs ne se sont pas lancés sur des productions à grande échelle parce qu'ils attendent de voir ce que va donner, par exemple, la clause de revoyure de CO2 in cars, etc. pour les carburants de synthèse, qui va changer la donne en termes de volume. Donc on a beaucoup d'incertitudes, c'est difficile de répondre à votre question. Au niveau technologie, je crois qu'on peut être confiant sur la capacité de l'Europe à innover et à trouver des solutions. Après, la question, c'est plus quel positionnement, plutôt en termes de coût de revient et donc de marché. Jo poca cosa puc afegir davant de l'expertesa de les meves companyes en matèria de viabilitat tècnica i econòmica d'aquesta tecnologia. El que sí que puc dir és que a nivell, des d'un punt de vista global, l'hidrogen, la competitivitat de l'hidrogen, sobretot produït in situ, en producció in situ, per evitar justament el que deia l'Enara, el tema del transport, la dificultat econòmica i tècnica per al transport d'aquest vector, ha d'integrar altres aspectes ambientals i dependrà molt també de com s'integri a nivell econòmic, com deia la companya Valérie, el tema del preu del carboni. Per tant, segurament tenim encara uns reptes per superar i no serà una cosa immediata, sinó més un mig termini, però crec que amb l'acció climàtica que hi ha darrere a nivell europeu acabarà sent una realitat i competitiu
integrant tots els aspectes, no només econòmic i tècnic, sinó també ambiental. I sobre el tema de la normativa, jo només destacar que justament és un dels temes que des del sector empresarial s'ha posat a sobre de la taula i amb els treballs del subgrup de treball, ara no recordo el número, el que estem treballant, el tema del protocol d'entesa, sempre hi ha el neguit aquest, que la normativa vagi suficientment ràpid i a més sigui homogènia perquè els actors que intervenen amb la implementació d'aquest vector no trobin barreres a l'hora de l'implementar-ho a nivell del Pirineu, que no tinguin aquest hàndicap. Suposo que haurem de treballar-ho bé des de les institucions governamentals. Oso ondo, muchas gracias, merci beaucoup, gracias. Lo que parece claro es que el camino se hace al andar, tenemos muchísimos retos y hay dos maneras de andar ese camino, ¿no? Ir solos o ir acompañados. Desde luego, creo que lo mejor que podemos hacer, y en eso estamos, tenemos que estrechar lazos. Yo entiendo que nosotros tenemos ya una historia, una experiencia muy amplia en lo que se denomina la colaboración público-privada. No solamente la parte pública tenemos que ir por nuestro lado, sino que tenemos que colaborar con la parte privada también, fomentando esa colaboración público-privada y, como no, fomentando la colaboración interterritorial. Creo que vamos por el buen camino, seguro que nos salen piedras en ese camino, pero tendremos que ser capaces de solucionar esos problemas para que realmente tengamos un mercado del hidrógeno en un futuro cercano y trabajemos todos en pro del medio ambiente y de la descarbonización. Besterik ez, eskerrik asko zuen jakitxurixe guaz banantzegarren eta hurrengora arte. Eskerrik asko danei. Bai, mila esker orduan oraingo hizlariei, Madame de Mongel, Meritxell Kuyaz eta Enar Rabadan, eta nola ez, gitaria izan den Inigo Ansolari. 12 eta laurdenak, ordu zehatza programarekin gabiltza, ordu erdiko etenaldia daukagu, mesedez, ordu batak laurden gutxiagotan, a 1h moins, a la 1:15, por favor, aquí todos en sala. Ahora, mientras tanto, si quieren, primer piso, tienen el área de café para lo que quieran consumir, pero lo dicho, 1:15, por favor, ordu batak laurden gutxiagotan, a 1h moins, ici en haut. Bigarren zatiarekin jarraitzeko. Gero arte.
Andre eta jaunak, eguerdion, ongi etorriak berriro ere areto ontara, eta jarraituko dugu ekitaldiarekin, eta horregitik honetara goizeko azken ekitaldiaren lekuko izan zaitezten, Pirineoetako lan elkargoaren osoko bilkuraren adierazpenaren irakurketara eta adostasunera hurbildu zaretenok. Horretarako, jarraian, Pirineoetako lan elkargoko idazkari nagusiaren hitzak entzungo ditugu, beraz horretarako, Mikel Anton jauna, azatez. Egun on berriro. Presidentek adierazitako, onartutako adierazpena, aurtengo adierazpena irakurriko dut. Pirineoetako lantaldearen elkartearen 40. osoko kontseilua. Arantzazu, 2022ko azaroaren 30. Oksitaniako presidentea, Nafarroako gobernuko presidentea, Andorrako gobernuko kanpo gaietarako ministroa, mugaz gaindiko lankidetzarako Andorrako erakundeko presidente gisa, Akitania berriko presidentea, Aragoiko gobernuko presidentea, Kataluniako generalitateko presidentea, eta Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, azken hori, Pirineoetako lan elkartearen patzuergoaren lehendakari gisa. Osoko bilkuran bildu dira 2022ko azaroaren 30. Arantzazun, Oñatin, Gipuzkoan. Osoko kontseilua posten da 40. bilera egiteagatik eta PLek egin duen lanagatik, eta aintzat hartzen du aurreko guztien lana. Gertaera bikain hau, PLeko kideen borondatea berresteko aukera bat da. Hala, mugaz gaindiko lankidetza eredugarri hori indartzeko eta bere lurraldetako biztanleen zerbitzura egoten jarraitzeko. Europar Batasunean hurbiltasunaren, parte hartzearen, lankidetzaren eta integrazioaren balioen aldeko apustua egiten jarraitzeko aukera ere bada. 4 hamarkada hauetan mugarri garrantzitsuen lekuko izan gara. Azkenaldiko mugarri aipagarrienen artean daude, besteak beste, PL Interreg Poktefa programa kudeatzeko agintaritza izendatu izana. Klima aldaketaren Pirineoetako behatokia sortu eta sendotzea. Pirineoetako estrategia, 2018-2024. Klima aldaketaren estrategia. Pirineoetako lurzoruen aliantza, ASPIR. Eta larrialdi medikoei buruzko mugaz gaindiko akordio aintzindariak Espainiako eta Frantziako osasun ministerioek oraindik onartu ez dituztenak. Baina aurrerapen nabarmen horiek ez gaituzte aldentzen gaur egun Europak dituen erronka ugarietatik. Ildo-horretan, osoko kontseilua oso kezkatuta dago Ukrainiako gerrarekin. Horrek bezala krisi energetikoak, klima aldaketak eta pandemiaren ondoren tratamenduak ere, ebek modu bateratu eta solidarioan erantzutea eskatzen dute. Osoko kontseiluak konfiantza eta babesa eman die Europar Batasunak hartutako neurriei, eta berretzi egin du Ukrainari elkartasuna erakustearen aldeko eta Errusiako Federazioak 2022ko otsailean hasitako erasoaren aurkako adierazpena. Aldi berean, gaitzesi egin du energia hornidura gerrako arma gisa erabiltzea. Beraz, PLek eta bere kideek energia trantsizioa bizkortzeko konpromisoa hartzen dute. Babestu eta onartu egiten du klima aldaketari buruzko COP27 bileran hartutako erabakiak. Egipton egin zena bilera azaroaren 6tik 18ra. Ambizio handiagokoak eta zehatzagoak izatea nahiko balu ere. Oro bat, Nazio Batuen Mendietarako Aliantzaren esparruan egindako ahaleginekin jarraitzera animatzen dugu. Mendi eremuek klima aldaketaren eraginen aurrean duten kalte beraiatasuna agerian usteko. Osoko kontseiluak uste du ikuspe partekatu batetik eta ekintza batasunaren bidez, Europar Batasunak erronka horiek gainditzen lagundu ahal izango duela. Resoluciones de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en su declaración de Arantzazu con motivo de su 40º Consejo Plenario.
El Consejo Plenario de la CTP reitera el compromiso con la sociedad civil y la ciudadanía de sus territorios, el bienestar de sus habitantes y la valoración de las características sociales, culturales, lingüísticas y económicas distintivas del espacio transfronterizo, que deben estar en el centro de sus decisiones. Insta a la Comisión a seguir profundizando y buscando consensos en torno al Mecanismo Europeo de Cooperación Transfronteriza y desarrollando su iniciativa B-Solutions para solventar los obstáculos legales y administrativos en la cooperación transfronteriza. Manifiesta su disconformidad por el cierre desde hace más de un año de 8 pasos fronterizos en los Pirineos, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía transfronteriza, decisión que podría estar vulnerando el espíritu del Tratado de Schengen. Se felicita por las conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 21 de junio de 2022 en relación con las negociaciones del Acuerdo de Asociación de Andorra con la Unión Europea y reconoce la importancia de trabajar en base a una hoja de ruta bien definida para concluir las negociaciones antes del final del año 2023. Respalda las negociaciones en curso entre los Estados para desarrollar infraestructuras transpirenaicas de interconexión que contribuirán a diversificar las procedencias del abastecimiento energético, así como a fomentar la descarbonización mediante el uso de fuentes de energía renovables como el hidrógeno verde y el biometano. Asimismo, reclama que las regiones y las comunidades autónomas sean incorporadas al proceso de decisión. Lamenta que la propuesta de la Comisión Europea para la revisión de las redes transeuropeas de transportes, TEN-T, contemple la reorientación hacia el Mar del Norte y el Báltico y no hacia el Mediterráneo de los corredores que conducen hacia Ucrania. Por ello, solicita a los gobiernos francés y español una apuesta decidida para que reivindiquen una configuración más favorable a los intereses del suroeste europeo. Se compromete a impulsar la adopción de un protocolo de cooperación transpirenaica para la promoción del hidrógeno renovable, con el objetivo de crear un espacio transfronterizo de despliegue de la economía del hidrógeno, reforzando el posicionamiento de los territorios y permitiéndoles alcanzar los objetivos de descarbonización fijados en las estrategias estatales y europeas. Apuesta por el despliegue de la Estrategia Pirenaica de Cambio Climático que lleva a cabo el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático con la aprobación de su Plan Operativo 2030. Manifiesta su compromiso con la juventud y, en este sentido, celebra el éxito del segundo Foro Transpirenaico de la Juventud en Hondarribia, Euskadi, cuyo objetivo de fomentar un diálogo entre la juventud y las personas con responsabilidades políticas en los 7 territorios pirenaicos se ha afianzado particularmente en este año 2022, Año Europeo de la Juventud. Se felicita por la reciente aprobación por la Comisión Europea del programa POCTEFA 2021-2027, que contempla un aumento significativo del presupuesto FEDER hasta los 243 millones de euros y cuya primera convocatoria de proyectos está prevista para 2023. Destaca el carácter innovador del programa POCTEFA 2021-2027, especialmente a través de su objetivo político 5, una Europa más próxima a la ciudadanía. Además, valora positivamente los procedimientos participativos emprendidos en los espacios transfronterizos como modelo de gobernanza multinivel. Felicita y agradece a las euroregiones Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarra y Pirineos Mediterráneo, así como a la ECT Pirineos-Pyrénées, por la colaboración llevada a cabo en la convocatoria de microproyectos para el territorio pirenaico, así como por el papel que, junto a la CTP, están llamadas a jugar a la hora de desarrollar el objetivo político 5 del POCTEFA 2021-2027. Confirma la necesidad de fortalecer la cooperación transfronteriza como herramienta esencial para el desarrollo de una política de cohesión que responda a las necesidades de la ciudadanía transfronteriza y a los retos del actual periodo de transición energética, digital y social. Agradece a los socios institucionales del programa el trabajo realizado y destaca la buena colaboración con la Comisión. Eskerrik asko. Et après la lecture de la déclaration accordée hier après-midi, maintenant, messieurs, madame, va passer à les déclarations particulières de chaque région et entité. Donc, on va commencer par la région Occitanie, dont monsieur Diane Elary est le représentant aujourd'hui.
Monsieur le Président de la Communauté de travail des Pyrénées, Monsieur le Président de la Nouvelle-Aquitaine, je cherche les personnes, Madame la Ministre de la Principauté d'Andorre, Mesdames et Messieurs les élus représentants des régions et communautés autonomes, membres de la Communauté de travail des Pyrénées, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Inigo Urkullu, je n'ai pas écorché votre nom. Vous m'en excusez si c'est le cas. Président de la communauté autonome de Scadi, pour l'organisation de ce conseil plénier dans cette belle ville d'Oñati, que nous sommes très heureux de découvrir aujourd'hui. J'ai eu un peu de mal à la découvrir rapidement, puisque nous avons été avec quelques personnes d'Andorre dans un village qui était situé à pas loin de 80 km. Donc, ce qui explique mon retard de ce matin. La présidente Carole Delga regrette de ne pouvoir être parmi nous en cette journée et m'a prié de l'excuser auprès de vous, Monsieur le Président, et auprès de tous les participants. Je souhaiterais tout d'abord saluer l'initiative de la présidence basque de mettre à l'honneur l'hydrogène au sein de la communauté de travail des Pyrénées, notamment avec la création d'un groupe de travail spécifique, mais aussi au travers de cette table ronde très enrichissante que nous venons d'écouter. Mobilisée par l'urgence climatique, la région Occitanie a annoncé dès 2019 un plan de 150 millions d'euros pour produire et déployer à grande échelle l'hydrogène vert jusqu'en 2030. Elle soutient de nombreux projets innovants dans la recherche, les transports et l'industrie, preuve du dynamisme de la filière. D'ici 2024, ce plan permettra l'achat de 3 rames à hydrogène Regiolis, 33 millions d'euros dès 2019, le développement de l'avion du futur 100% hydrogène. En réalité, il y a un avion 100% hydrogène et un avion avec une petite partie d'électricité et l'hydrogène qui va s'installer sur Tarbes. Le projet est en cours d'installation. Et on est là dans la recherche, évidemment, puisque tout n'est pas réglé pour que les avions fonctionnent à l'hydrogène aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de recherches à faire, en particulier sur les réservoirs. La construction d'une usine de production d'hydrogène et de 2 électrolyseurs industriels, Yport et Toulouse-Blagnac et Tarbes. Le soutien à l'achat de 600 véhicules hydrogène d'ici 2030 sont planifiés. Sont aussi planifiées 2 usines de production d'hydrogène vert, 55 stations de production et distribution d'hydrogène vert, 10 électrolyseurs et 3250 véhicules hydrogène. La crise énergétique qui vient se greffer à l'urgence climatique est plus que jamais, il reste indispensable de se mobiliser pour continuer à travailler dans ce domaine, en échangeant et en partageant nos expériences avec nos territoires, mais aussi en travaillant sur la connexion des différents corridors hydrogène. Nous espérons que le protocole de coopération hydrogène dans les Pyrénées sera bientôt adopté. La communauté de travail des Pyrénées, forte de ses 40 ans d'expérience, démontre une fois de plus sa capacité à se tourner vers les sujets d'actualité et à s'adapter aux besoins des territoires. Le changement climatique reste un enjeu majeur pour nos territoires et doit être un des piliers de la communauté de travail des Pyrénées. Je souhaite saluer le travail de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, dans le fond, qui œuvre très concrètement pour la mise en œuvre de la stratégie pyrénéenne du changement climatique, tout en fédérant les différents acteurs du territoire. L'année 2022 est aussi l'année européenne de la jeunesse. L'objectif de cette année est de mettre en lumière l'importance et le rôle fondamental de la jeunesse européenne pour construire un avenir meilleur, plus écologique, plus inclusif, plus numérique. Il s'agit aussi de redonner confiance et espoir après la période de la pandémie et après, on l'espère bientôt, cette guerre stupide et meurtrière voulue par la Russie. Le Forum transpyrénéen de la jeunesse, en regroupant plus de 60 jeunes de tous les territoires, vous nous l'avez bien démontré tout à l'heure, a été un moment fort de l'activité de la communauté de travail. Les jeunes participants nous ont proposé différents projets en lien avec le changement climatique et nous espérons pouvoir les accompagner dans leur mise en œuvre. Devenu chef de file des politiques jeunesse depuis la loi Égalité et citoyenne de janvier 2017,
la région Occitanie souhaite développer une politique qui fait des jeunes non seulement les bénéficiaires, mais également les acteurs de la dynamique régionale et les inventeurs de notre avenir. Pour ce faire, la région Occitanie a lancé une phase de concertation à l'intention des jeunes d'Occitanie et le 18 novembre dernier, plus de 300 jeunes ont participé aux assises de la jeunesse. L'occasion pour eux d'aborder leur sujet de préoccupation, vous nous en avez largement parlé tout à l'heure, notamment en lien avec l'orientation, la vie quotidienne, la santé, l'inclusion, la mobilité, le pouvoir d'achat évidemment, la citoyenneté aussi et l'engagement pour le climat. Enfin, je souhaite également féliciter le partenariat POCTEFA et l'équipe de la CTP, son directeur Jean-Louis Valls, mais aussi son secrétaire général. J'ai pu depuis l'année dernière voir à quel point leur diplomatie, leur patience avaient dans nos réunions de la CTP un grand pouvoir de persuasion. Donc, merci à vous pour ce programme. Des nouveaux projets de coopération commencent déjà à émerger et nous avons des actions de coopération de qualité et structurantes pour nos territoires. Pour terminer, Monsieur le Président, vous avez le soutien sans faille de l'Occitanie pour poursuivre le travail engagé ces dernières années. Fin 2003, l'Occitanie succédera à l'Euskadi à la CTP et nous souhaiterons d'ores et déjà travailler la main dans la main avec vous afin que les initiatives entreprises pendant 2 ans puissent durer et démultiplier les résultats escomptés. Vous pouvez compter sur la région Occitanie, sa mobilisation, son engagement. La présidente, l'ensemble des élus régionaux et moi-même sommes et restons très attachés à la coopération transfrontalière et à la communauté de travail des Pyrénées. La CTP est une organisation de 40 ans. C'est déjà en soi la meilleure preuve de son utilité. À nous, par les temps troublés, d'amplifier encore son travail nécessaire. Merci à tous. Merci, Monsieur Larry. Urrengoa, mesedez, Nafarroako gobernutik, gaur Ana Ollo Andrea daukagu, Nafarroako gobernuaren herritarrekiko harremanetarako kontseilaria. Egunon guztiei, bonjour, buenos días a todas y a todos. Lehenik eta behin, eskerrak eman dizkiet Euskal Lehendakaritzari eta bere talde osoari agintaldiko lehen urte honetan egindako lanengatik eta osoko bilkura hau gune eta ingurune berezi honetan antolatzeagatik. Pozik ikusten dugu, Pirinioetako lan elkarteak bere ildo estrategikoa garatzen jarraitzen duela, Pirinioetako estrategia barruan lurraldekideok adostutako ibilbide horriaren arabera, klima aldaketa, gazteria, kultura, energia transizioa eta bar bezalako gai garrantzitsuetan. 40. osoko bilkura ospatzen dugu eta zifra horrek gogoeta eginarazi behar digu egindako bideari buruz etorkizunari erabakitasunez eta lankidetza espirituarekin begiratu behar diogula. Ez dira gutxi gerraren basakeriak eta den inguruko min eta ziurgabetasunak berriro ukitutako Europan aurrean ditugun erronkak. Uste dut lehendakariaren adierazpenean argi eta garbi geratu dela eraso horren aurkako jarrera bateratua. El nuestro, este espacio, debe de ser un espacio contrario al enfrentamiento, un espacio de cooperación y de impulso de concepto de ciudadanía europea, salvando diferencias políticas, culturales o idiomáticas y poniendo el acento y el foco en los intereses comunes. Por eso celebramos esta relación de colaboración interregional pirenaica de casi 40 años. Creemos que es la única vía para avanzar en el camino de la construcción europea, con un esfuerzo que nos debe llevar también a superar los obstáculos que todavía nos vemos obligados a afrontar cuando trabajamos en cooperación transfronteriza o cuando preguntamos por su día a día a la ciudadanía de las zonas transfronterizas. Nosotros en Navarra, en un estudio que realizamos hace ya un par de años, detectamos cerca de una treintena de obstáculos que afectan a nuestra frontera. La mayoría son comunes a otras fronteras. Muchos tienen que ver con cuestiones competenciales y legales,
que requieren un impulso político e institucional para poder afrontar su solución y que afectan a ámbitos como el empleo, la educación, la salud, las emergencias, el transporte o las infraestructuras. Por eso nos parece oportuno que en la declaración que hemos aprobado hoy volvamos a reclamar avances en el mecanismo transfronterizo de la Comisión o en cualquier herramienta común a todos los Estados de la Unión que nos sirva de manera eficaz para avanzar en la remoción de dichos obstáculos. Estamos ya con el nuevo programa POCTEFA para el periodo 2021-2027. Nos felicitamos por ello y ponemos en valor todo el trabajo técnico que se ha desarrollado en estos 2 últimos años. Esperemos que el objetivo político de gobernanza de este nuevo programa, el denominado Objetivo Interreg, contribuya a la superación de algunos de estos obstáculos. Pero si hablamos de obstáculos, no podemos evitar mencionar una vez más la situación de los pasos fronterizos que todavía permanecen cerrados en la frontera franco-española. En Navarra todavía tenemos 3, y es una situación que no entendemos y que afecta a la vida cotidiana de nuestra ciudadanía. Por eso volvemos a pedir la reconsideración de este cierre y la vuelta a la supresión de barreras fronterizas, algo que creemos forma parte del espíritu europeo. Mencionaba antes la aprobación del nuevo programa POCTEFA, que llega con mayor dotación económica y con un diseño lleno de argumentos para la cooperación entre nuestros agentes territoriales. Y aquí no quiero olvidar hacer referencia al balance del periodo anterior que tuvo su colofón en el evento celebrado el pasado mes de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao y en el que participaron más de 300 personas. Allí pudimos ver un puñado de buenos ejemplos de realización de proyectos en ámbitos como la digitalización, la movilidad sostenible, la gestión de residuos, la calidad de las aguas, seguridad, urgencias hospitalarias, lenguas, turismo, gastronomía, empleo, formación, sector agroalimentario y un largo etcétera. Son ejemplos de buenas prácticas y nos marcan la dirección que debemos seguir en este nuevo periodo de cooperación que se nos abre ahora. Ejemplos como el que hoy también nos han traído aquí, con pasión, nuestros jóvenes, que han reivindicado el espacio pirenaico como lugar donde compartir inquietudes y problemáticas comunes, como la vivienda, el empleo, el emancipamiento, pero también donde impregnarnos de nuestras diferentes culturas y lenguas. Lenguas ancestrales como el euskera, que manifiestan su fortaleza y vigor ante los retos del futuro. Zorioneko gure hizkuntzarentzat eta gure herriarentzat. Nosotros desde Navarra pondremos nuestro empeño en esta tarea, porque la cooperación transfronteriza forma parte de nuestro ADN y constituye uno de los ejes del Plan de Acción Exterior. Esta mañana, voy terminando, en una magnífica visita al santuario de Aranzazú, eskerrik asko lehendakari, nos decían que con los apóstoles desnudos y despojados de ropajes y con formas abruptas, Oteiza quiso representar una trainera con 13 remeros y un patrón que reman hacia atrás pero avanzan hacia adelante. Creo que es una metáfora magnífica que bien puede resumir estos 40 años de este plenario, una cifra que debe hacernos reflexionar sobre el camino recorrido y mirar al futuro con decisión y con espíritu de colaboración. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ollo, Consellería. Y a continuación, representando a Andorra, la ministra de Asuntos Exteriores, María Ubach i Font, su palabra. Senyor president de la Comunitat dels Pirineus, senyor president del Consell Regional de la Nova Aquitània, senyores conselleres, representants dels presidents, senyores i senyors, en primer lloc, voldria felicitar la presidència basca encapçalada pel president Urkullu per l'excel·lent organització d'aquest plenari i per la seva acollida en l'emblemàtic santuari d'Aranzazu i agrair també la visita que hem tingut aquest matí, que ha estat realment una visita molt interessant i una descoberta pel que em concerneix, que no havia vingut mai en aquest racó dels Pirineus. Mila esker zuen araregatik. Ho he intentat. També voldria agrair al Consorci i especialment a les persones implicades en el procés de preparació del nou període de programació POCTEFA 2021-2027 per l'excel·lent treball realitzat, gràcies al qual
hem obtingut l'aprovació per part de la Comissió Europea el passat 23 de novembre. Senyor president, el context socioeconòmic i polític mundial posen a prova la capacitat de resiliència del nostre territori. L'any 2020, la pandèmia provocada per la Covid-19 va evidenciar la necessitat de treballar conjuntament per fer front a les nostres necessitats transfrontereres, trobar solucions col·lectives i avançar en una cooperació més fluida. Enguany, el conflicte d'Ucraïna i la consegüent crisi energètica ens situa davant de nous reptes, que fa de nou més la palesa la necessitat de coordinar-se. La Comunitat de Treball dels Pirineus resta un organisme clau per fer front a aquests reptes. És un organisme essencial per intercanviar bones pràctiques i mantenir els lligams amb els territoris veïns amb qui compartim les problemàtiques inherents al massís pirenaic. Andorra ha anat incrementant la seva participació al llarg dels darrers 2 períodes de programació POCTEFA, essent conscient que la cooperació transfronterera és actualment l'instrument més útil del que disposa per alinear-se amb els objectius prioritaris de la Unió Europea, així com per posar en pràctica projectes europeus de cohesió territorial. El nou programa POCTEFA 2021-2027 serà el tercer en el qual Andorra participa i ens felicitem de l'impuls donat pels nostres socis que ha permès incrementar substancialment el pressupost del programa i també la confiança mostrada per la Unió Europea per reforçar la cooperació en la regió. El programa POCTEFA, juntament amb l'estratègia pirenaica, ens ha d'ajudar a assolir la transició econòmica, ecològica i social necessària en aquest futur incert. El nou període de programació introdueix com a principal novetat la creació de les àrees funcionals, que ens han de permetre treballar per una Europa més pròspera i propera del ciutadà. Andorra, com a part integrant de la zona funcional de muntanya est, juntament amb els territoris veïns de Catalunya i Occitània, està duent a terme una campanya de difusió nacional per donar a conèixer aquesta novetat del programa que crearà sinergies importants en els territoris contigus i un vincle virtuós de desenvolupament sostenible. Des d'Andorra volem agrair molt especialment la tasca duta a terme per la Generalitat de Catalunya en la seva qualitat de coordinador territorial de la zona est i per exercir de motor dinamitzador i divulgador d'aquesta àrea. Efectivament, Andorra ha intensificat els contactes amb els possibles actors del teixit local, així com les autoritats del Pirineu català i d'Occitània per identificar i impulsar projectes que potenciïn els pols d'acció de l'àrea funcional, tant pot ser el pol de territori de salut, un pol d'especialització en l'esport, un pol de dinamització empresarial i estatut dels treballadors transfronterers, així com temes transversals relatius a la mobilitat i a la connectivitat. Estem convençuts que si unim esforços i treballem conjuntament pel desenvolupament d'aquests pols d'acció, aconseguirem aportar un valor afegit a la cooperació transfronterera en benefici de les nostres poblacions. En aquest sentit, voldria donar i mencionar un exemple, que és un exemple molt recent, ja que ahir a la UNESCO es va inscriure les festes de l'ós dels Pirineus a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial. I només ho volia mencionar perquè és una decisió molt recent i que això també demostra d'alguna forma que aquesta cooperació que tenim transfronterera i aquí en l'àmbit cultural també és positiva i permet posar en valor els projectes culturals. Al Principat d'Andorra s'ha marcat com a objectiu sensibilitzar la comunitat internacional sobre la fragilitat de les zones de muntanya front al canvi climàtic. Al llarg d'aquest any 2022, Andorra ha dut a terme una sèrie d'accions per commemorar l'Any Internacional de les Muntanyes i ha posat de relleu, en el marc de l'Aliança de les Muntanyes de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, la important tasca
realitzada per la Comunitat de Treball dels Pirineus i per l'Observatori Pirenaic del Canvi Climàtic. També som conscients de la importància de potenciar aquestes iniciatives que poden significar un valor afegit i donar cert atractiu al nostre territori. Per aquest motiu, a l'Estratègia Energètica Nacional de Lluita contra el Canvi Climàtic aprovada al 2021, es fa esment com a element clau per aconseguir la neutralitat carboni al 2050 el desenvolupament de la cadena de valor associada a l'ús de l'hidrogen. Esperem que els intercanvis duts a terme en els diferents grups de treball de l'hidrogen es materialitzin en un compromís de tots els membres del Consorci que doni l'impuls necessari per potenciar l'ús d'aquest tipus d'energia en els Pirineus. Les diferents crisis consecutives dels darrers anys no han minvat la ferma determinació del Govern d'Andorra d'assolir un acord d'associació amb la Unió Europea que permeti la participació progressiva i estructurada del nostre país al mercat interior, tot tenint en compte les especificitats inherents del nostre territori. El Govern d'Andorra manté un diàleg continu amb els agents econòmics i socials del país a fi d'escoltar les diferents veus en relació a les negociacions d'aquest acord d'associació i estem convençuts més que mai que aquest acord serà la clau de volta del desenvolupament futur i sostenible d'Andorra amb una visió oberta, integradora i en acord amb el nostre entorn. Per aquest motiu, el Govern d'Andorra està redoblant esforços per poder concloure sota la presidència espanyola al Consell de la Unió Europea aquesta negociació al segon semestre del 2023. La voluntat del Principat d'Andorra és de seguir aprofundint la cooperació transfronterera amb els nostres territoris veïns. Així doncs, ens posem a disposició dels nostres socis de la CTP per consolidar aliances i construir una estratègia ambiciosa que permeti fer un pas endavant en les problemàtiques de la mobilitat, de la connectivitat en el territori, polítiques també a favor dels joves, tal com ens han presentat aquest matí, i tot això amb coordinació també amb els governs d'Espanya i de França. Per concloure, voldria transmetre el nostre suport a la presidència d'Euskadi i expressar la nostra total disposició per continuar col·laborant en projectes desenvolupats per la Comunitat del Treball dels Pirineus, un espai de cooperació essencial per tots nosaltres. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, ministre. Et maintenant, c'est le tour de Monsieur le Président du Conseil régional d'Aquitaine, Monsieur Alain Rousset. S'il vous plaît, messieurs. Bien cher Inigo Urkulu, Monsieur le Lehendakari, je salue le secrétaire général et le directeur, l'éternel directeur. C'est pas un reproche. Je salue les ministres qui sont avec nous. Je salue le représentant d'Occitanie, les jeunes. Ils sont exprimés tout à l'heure. Je me fais, cher Inigo Urkulu, le sentiment d'un vieux sage qui arrive chez ses amis plus jeunes à travers cette CTP. Pour une raison très simple. 40 ans. J'ai participé à la conception de la CTP, pour ceux qui l'ignorent. Je l'ai présidée 2 fois. J'en ai mesuré l'évolution. J'ai proposé que la CTP devienne effectivement une autorité de gestion européenne. Et je pense qu'il y a eu, à un moment donné, quand la CTP est devenue autorité de gestion, un moment de rupture. Parce que soudain, la communauté de travail des Pyrénées devenait un organisme doté d'une puissance financière sur les Pyrénées, plus fort à la limite que chacune des régions pour les projets qu'elle finançait. Donc je suis heureux de cela et je m'en félicite. En plus,
je pense, Inigo Urkullu me démentira pas, la CTP, c'est départi d'une partie de ces pompes que nous avions au début. Au début, c'était extrêmement officiel. Il y avait des drapeaux partout, des uniformes quasiment. Et je crois qu'aujourd'hui, tout cela se passe sous le contrôle du secrétaire général, même si l'Espagne aime bien la représentation, d'une certaine manière, l'officiel. Les Français aussi. Hein. Mais je pense que ça, dépouillé d'un peu d'apparat, nous amène, notamment avec l'entrée des jeunes dans les réflexions, nous amène à beaucoup de travail, à un travail efficace. J'ai beaucoup apprécié l'ordre du jour de cette CTP, sur l'hydrogène, bien entendu, sur l'approfondissement de l'hydrogène. Le dossier n'est pas simple. J'aime bien mes collègues d'Occitanie qui annoncent le nombre d'électrolyseurs. Moi, je ne sais pas où ils sont, les électrolyseurs, hein, mon cher Yann. Je ne sais pas où ils sont. Il y a quelques grandes entreprises qui commencent à y réfléchir, et pour l'instant, la quantité d'eau et la quantité d'électricité ne matchent pas avec une autonomie et une souveraineté énergétique. Donc nous avons un travail énorme à faire à propos de l'hydrogène. Nous le ferons avec les laboratoires, nous le ferons avec les entreprises, mais croire que nous sommes arrivés, alors on va pouvoir utiliser les barrages des Pyrénées, sauf que c'est un leurre, pour remplir 3 bus. Sauf que c'est un leurre, parce qu'on a détourné l'électricité totalement verte de son usage du quotidien. Il y a un travail énorme à faire. Et ce que je propose aux responsables, c'est qu'on fasse une cartographie précise sur toute la chaîne des Pyrénées, dans les autonomies, dans les régions, de la puissance scientifique, de la puissance industrielle et des projets qui sont en cours. Je crois que Valérie l'évoquait un peu tout à l'heure. Il me semble que c'est important. L'Europe n'est pas prête. Ne croyons pas autre chose, sinon nous ne nous mettrons pas la pression. L'Europe n'est pas prête. Elle commence à être prête sur les batteries, avec le bilan carbone que l'on sait. Nous ne sommes pas prêts sur l'hydrogène. Parce que si l'on veut massifier l'hydrogène, les avions ne sont pas accessibles aujourd'hui, Yann. Il y a des expériences, mais les avions ne sont pas accessibles. Ce qui peut être accessible, c'est les trains, les bus, les camions et les bateaux. D'où l'importance des ports. D'où la discussion que nous avions il y a très peu de minutes, de se dire il faut que nous travaillions avec l'arc atlantique aussi, et l'arc méditerranéen. Donc on a beaucoup de travail dans ce domaine-là, c'est ce que nous faisons. Moi je ne ferai pas d'annonce. On avance bien entendu, et tout à l'heure je vais d'ailleurs, je l'ai dit à Inigo, rencontrer une grande entreprise qui travaille dans ce domaine-là. Sur le réchauffement climatique, mais c'est le corollaire de l'hydrogène, je crois qu'on a le devoir de massifier l'usage du train. Si l'on veut vraiment que nous arrêtions, alors je parle pour nos 3 régions de Navarre, d'Euskadi et de Nouvelle-Aquitaine, si nous voulons sortir la moitié des 10 000 camions qui traversent tous les jours, Euskadi et parfois en provenance du Portugal, et peut-être demain en provenance de l'Afrique, si se fait une infrastructure pour traverser le détroit de Gibraltar. Il faut créer une 2e voie ferroviaire. C'est la bataille que nous menons avec le lien Dakari depuis longtemps. Il ne doit pas y avoir d'obstacles. Les obstacles sont purement spéculatifs. Je veux le redire. Hein ?
ce sont des obstacles liés à la spéculation foncière. Donc je me battrai jusqu'au bout pour que, sur cette partie du côté méditerranéen, c'est réglé, mais sur cette partie atlantique, nous puissions à la fois faire du report modal pour lutter contre le réchauffement climatique et permettre à l'Espagne d'avoir une relation Bordeaux, Paris et l'Europe du Nord. Je pense que la planification écologique passe par le train, me semble-t-il. Après, il y aura plein d'initiatives avec nos propres concitoyens pour les convaincre de s'engager dans la sobriété, de faire réfléchir nos entreprises sur l'économie circulaire, sur la réparabilité des objets qu'ils fabriquent, la lutte contre l'obsolescence programmée. Il y a beaucoup de batailles, d'ailleurs, que les pouvoirs publics peuvent engager auprès du monde de l'entreprise. Parce qu'après tout, nous, en région Nouvelle-Aquitaine, nous accompagnons 2600 entreprises par an. On peut faire passer des messages. On peut conditionner, c'est ce que nous faisons de plus en plus, l'usage de l'eau pour qu'elle n'enfouisse pas des pesticides dans le sous-sol, dans nos régions, des produits qui n'ont pas un bilan carbone suffisamment fort. Ce que nous avons décidé en Nouvelle-Aquitaine, après avoir travaillé pendant 7-8 ans avec plus de 400 scientifiques, c'est de considérer que notre objectif, c'est 2030. Je suis un peu surpris, choqué quand l'Europe nous dit l'objectif est 2050. Non, trop loin. Trop loin. Impossible à tenir avec les degrés de réchauffement climatique. Et le paradoxe que nous avons sur cette partie, pardon, je le dis à nos amis catalans d'Andorre, aujourd'hui, nos régions, c'est-à-dire la Nouvelle-Aquitaine, l'Euskadi, la Navarre aussi, peut-être la Cantabrie, sont les régions les plus exposées d'Europe au réchauffement climatique. Vous avez vu cet été les incendies en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on nous programme pour 2040, dans cette partie du golfe de Gascogne, c'est 4 degrés d'augmentation. C'est pas 1,5 degré, c'est 4 degrés d'augmentation. Et les canicules provoquant l'assèchement des sols ont entraîné, notamment autour de Bordeaux, des incendies qui sont, à l'échelle de notre région, des méga-feux. Donc il faut que l'on ait sur cette partie climatique, qui se regarde les jeunes qui sont ici et les initiatives que l'on a prises au niveau de la CTP, c'est les jeunes qui porteront le plus fort cette stratégie de défi climatique, de sobriété et d'écologie. Parce que vous êtes les seuls capables à pouvoir engueuler vos parents. Vous savez comment la ceinture de sécurité s'est déployée, au moins chez nous en France? Parce que les gamins qui étaient derrière les parents dans leur voiture disputaient leurs parents quand ils ne mettaient pas la ceinture de sécurité. Et je pense que le rôle des jeunes par rapport aux adultes est essentiel. Un dernier mot, ou 2 derniers mots. Un sur le POCTEFA. Je regarde son responsable, il ne faut pas le disperser. Il ne faut pas le disperser. Je ne sais pas ce qu'en pense Inigo Urkullu. Je pense qu'il faut qu'il y ait derrière le POCTEFA des dossiers structurants à l'échelle de la chaîne des Pyrénées. Nous avons 243 millions d'euros. Nous pouvons les démultiplier par les crédits d'Espagne, de France et de Navarre, j'allais dire, selon notre expression. Il faut que nous ayons Il y aura des petits projets. Je souhaite qu'il y ait des projets massifs pour donner la visibilité de l'Europe sur nos territoires et pour avoir un effet d'entraînement. Après,
Il faut qu'on développe la santé. La sécurité civile, je pense que c'est important. Les projets de coopération en santé après la Covid, bien entendu. Je suis bien entendu totalement d'accord avec la déclaration sur la libération des ponts et des passages. Je trouve le choix du gouvernement français, qui, disons-le, tient plus à une bisbille avec le gouvernement espagnol qu'à une efficacité par rapport à quelque immigration que ce soit. Et je trouve que, pardon de le dire pour mon gouvernement, je trouve que c'est totalement naïf et enfantin. Et puis il y a eu 8 morts. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Y vamos a pasar ahora a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat de Cataluña. Consejera. Lehendakari, presidente de la CTP, ministre, president de Nova Aquitaine, conselleres, secretari general també de la CTP, Egunon, bonjour, buenos días, bonjour, bon dia. La veritat és que és un goig, és un honor poder ser en aquest plenari en el qual ens congratulem del 40 aniversari ja de la CTP, una iniciativa que, com dèiem, va ser afortunada quan es va generar, perquè són 40 anys promovent polítiques útils a la ciutadania, útils al projecte europeu, que van en benefici d'ambdós grans objectius, que és el benestar de la ciutadania i contribuir a aquest projecte europeu que ens creiem, superant totes aquelles barreres i donant resposta a les necessitats i aprofitant les oportunitats que genera aquesta cooperació i que durant aquests 40 anys ha estat capaç també de convertir-se en font d'inspiració, en ser referent i amb alguns projectes que han esdevingut emblemàtics i a mi particularment sempre m'agrada posar en valor el que és l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya, que ha obert moltes portes per avançar en aquesta estratègia d'unificació i que, com deia també el senyor Valls, respon a una visió que hem de mantenir, que és la de cooperar i seguir construint cohesió, i que aquesta cohesió no vol dir res més que millorar les condicions de vida de la ciutadania, donant més benestar, afavorint la igualtat entre els ciutadans visquin on visquin i fent-ho, com ens hem marcat en aquest nou període, amb criteris de sostenibilitat i de progrés compartit. Reitero, com hem dit qui m'ha precedit, Europa volem que sigui més Europa, que estigui més integrada, que sigui més solidària, que hi hagi aquesta permeabilitat i que entre tots contribuïm a desdibuixar i a esborrar fronteres físiques. Volem ser socis útils, proactius i la CTP ens ajuda a fer aquest rol de ser un soci més proactiu en la construcció europea. I aquí em toca també denunciar i des de la perplexitat que hi hagin encara passos fronterers tancats i que en aquest cas a Catalunya també ens afecta directament i que des del Govern de la Generalitat continuarem insistint en la necessitat de reobrir tots aquests passos i afavorir aquesta necessària permeabilitat, aquesta necessària connexió entre les ciutadanies d'ambdós costats dels passos fronterers. I aquests són alguns dels reptes que ens queden, però també hem de posar llum en les oportunitats, hem de posar l'èmfasi en les oportunitats que ens ofereix aquest nou pla POCTEFA
pel període 21-27 i aquí també agrair i donar l'enhorabona a la feina que ha fet l'equip de la CTP a l'hora de presentar aquest document consensuat i de gran qualitat tècnica. I com altres representants han coincidit a destacar aquest objectiu polític número 5, aquest que permet la creació de les àrees funcionals i entenent-lo com un mecanisme que estimula la cooperació territorial i que ens ajuda en aquest principi que per nosaltres també és fonamental del projecte europeu, que és el principi de subsidiarietat i que ens cal vetllar perquè aquestes noves polítiques les anem orientant als resultats, allò que sigui útil a la ciutadania i que ens permeti apropar-nos a la ciutadania, perquè volem que les mesures acostin territori, donin resposta a les necessitats dels ciutadans, ho insistirem sempre, i contribueixin en aquest projecte europeu. En aquest sentit, tot allò que ens ajuda a impulsar serveis comuns i aquí aquesta cooperació en àmbits de salut, esport, turisme, sobretot la dinamització econòmica, que és un dels grans eixos que ha sigut origen del projecte europeu, però que ens porta també aleshores a necessàriament avançar en cooperació en temes de formació i capacitació, en aquesta mobilitat, el transport públic, col·lectiu, sigui ferroviari, sigui del que sigui, però necessitem aquestes xarxes de transport, la connectivitat que volem digital, però també, i ho hem vist avui, energètica, i que s'ha fet més evident aquests darrers mesos, malauradament, amb la guerra d'Ucraïna. Des de Catalunya seguirem contribuint en tots aquests aspectes amb la CTP. Tenim clar també amb la nostra pròpia estratègia d'adaptació al canvi climàtic que per nosaltres és un eix fonamental i sobretot tenim molt clar també que volem impulsar aquesta cooperació sempre amb aquest sistema de governança que ens permet ser lleials i avançar en aquesta cooperació amb tots els socis avui aquí presents. Per tant, també aquest compromís de poder continuar mantenint aquestes bones relacions. Amb la CTP volem que exemples, com dèiem abans, que són referents continuïn sent-ho. I aquí destacant en aquest compromís del canvi climàtic, l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, volem seguir apoyant-lo, volem seguir encoratjant que sigui una línia prioritària perquè tenim impactes, i ho deia el president de Nobel Aquitaine, la transformació que implica la crisi climàtica ens afecta a tots. Els incendis és un exemple i a Catalunya vam viure 94 i 98 ja grans incendis. Per tant, és un repte que hem de fer aquests aprenentatges comuns i els hem de poder també compartir en el marc de la CTP i que necessàriament a la zona de muntanya és prioritari perquè és on també té un impacte més acusat tota aquesta crisi climàtica. Volem també, a través de la CTP, avançar en aquest ecosistema de l'hidrogen verd, avui n'hem parlat a bastament, i veure com dins d'aquesta estratègia europea de sobirania energètica hi podem contribuir, podem crear a través d'aquesta xarxa i d'aquesta àrea que construïm al voltant de la CTP ser un ecosistema que desenvolupem aquest hidrogen verd, ser un ecosistema que atregui inversions, que atregui benestar, que atregui resiliència als nostres territoris davant els reptes globals que tenim i qui parla de sobirania energètica parla també de l'alimentària o de la digital i tecnològica o de la necessària mobilitat que hem de millorar, insisteixo, en el nostre àmbit. Aquí també fent referència i no puc evitar-ho, en el corredor mediterrani, que necessitem que ens connecti també en tota la nostra àrea compartida. Volem aquesta oportunitat que ens dona també la CTP de seguir avançant amb aquest mecanisme europeu que faciliti la cooperació transfronterera, superant tots aquells obstacles jurídics i administratius. I en aquest sentit fem costat a la proposta en què està treballant la Comissió amb un mecanisme més senzill i que impliqui adoptar per a cada servei o acció transfronterera els instruments jurídics dels estats que més els facilitin. I insistim, això és especialment necessari en zones de muntanya i en zones rurals.
Per tot plegat, seguirem donant suport a la CTP, seguirem actuant en tots aquells àmbits que ens permetin avançar en aquests objectius compartits, fins i tot també especialment amb el Comitè de les Regions. I abans d'acabar també volia destacar una línia que pel Govern de la Generalitat, per la societat catalana, és prioritària, que és la de la joventut, els joves i les joves. L'Any Europeu de la Joventut ens ha donat una oportunitat per avançar en aquesta perspectiva en l'àmbit transpirinenc, però tenim molt clar que ha de ser un treball constant i perquè el relleu generacional ha d'anar lligat també al desenvolupament d'aquests territoris. Hem d'aconseguir que hi hagi aquestes oportunitats, aquestes visions de que els joves, els i les joves, aquí amb una perspectiva d'igualtat necessària quan parlem de zones rurals i de muntanya, puguin desenvolupar els seus projectes de vida professionals, socials, vitals en sentit ampli, i amb aquesta perspectiva d'igualtat podem tomar ja des del present el que ha de ser el futur. No podem esperar gaires més anys. No podem perdre cap oportunitat per assentar població perquè hi hagi joves que decideixin quedar-se a viure als nostres territoris de muntanya i transfronterers i zones rurals perquè el seu futur, el benestar, la prosperitat i la sostenibilitat dels territoris depèn d'això. Per tant, insisteixo, seguirà sent una línia estratègica. I finalment, no ho he dit al principi, però sí que ho diré al final, agrair molt la presidència del govern basc d'aquest període de la CTP, agrair també l'organització d'aquest Consell Plenari en aquest lloc emblemàtic i preciós i que hem tingut ocasió de descobrir avui més a fons, el que és el Santuari d'Arantzazú, el que va ser aquest bressol de l'Euskera Batua i que ens demostra el valor de la participació ciutadana en el progrés de la Unió Europea i que quan ho fem des de la riquesa que ens aporta la diversitat i la riquesa que ens aporta l'humanisme i que esdevenen els valors imprescindibles alhora per aconseguir una societat més justa, més sostenible i més pròspera. Per tant, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat en aquest sentit durant la presidència d'avui mateix. Eskerrik asko, merci beaucoup, muchas gracias, forçó, gràcies i moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, consellera. Eta gaurko osoko bilkuraren kontseiluaren bukaera, Euskadiko lehendakari eta Pirineoetako lan elkartearen presidente den Iñigo Urkullu jaunaren momentua da. Lehendakari. Jan Elari jauna, Ana Ollo Andrea, Maria Ubatz Andrea, Alain Rousset jauna, Meritxell Serret Andrea, Occitania, Nafarroa, Andorra, Akitania Berria, Katalunia, baita Aragotik etorritako Jose Luis Pinedo jauna, eskualdetako agintari eta ordezkariok, jaun Andreok, arratsaldeon dagoeneko. Duela urtebete, ziurgabetasun giroan elkartu ginen. Gaur, Arantzazuko adierazpena onartu dugu, aurrera egiten jarraitzeko borondatea erakutsiz. Lankidetza eta Europako proiektua elkartzen gaitu. Beti ere gure gizarteen ongizatearen mesedetan. Europa da gure lurraldea eta gure aukera, etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Elkarrekin, 3 trantsizio globalei aurre egiten ari gara, energetikoa, digitala eta demografikoa. Hace un año asumimos la presidencia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en un clima de incertidumbre que se mantiene, pero al que, como ha quedado demostrado en este encuentro, vamos a seguir haciendo frente desde la cooperación. Hemos conocido la crisis financiera internacional y sus consecuencias. El Brexit, los efectos del calentamiento global, la pandemia o la invasión unilateral de Ucrania por parte de Rusia. También hemos conocido el efecto positivo de estas crisis globales en la conciencia europea.
en la constatación de que es más necesaria la integración y la política común en todos los ámbitos de la gobernanza. Esta vía de actuación común europea es de aplicación también a la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. De hecho, en el último periodo POCTEFA hemos impulsado 175 proyectos de cooperación en el territorio pirenaico. La declaración de Arantzazu representa un avance en esta vía de la cooperación en la solidaridad. Hemos mostrado el respaldo a las instituciones europeas en relación a las medidas adoptadas en apoyo al pueblo y las instituciones de Ucrania. Cooperación para avanzar en la estrategia pirenaica. Hemos ratificado el compromiso con las infraestructuras que nos unen, las iniciativas económicas, las políticas medioambientales o la promoción cultural, atendiendo especialmente a la juventud. Cooperación ante el reto de la transición energética. Hemos comprometido el impulso de un hub del hidrógeno en el Pirineo, apoyando la creación de un espacio transfronterizo de despliegue de la economía del hidrógeno. Apoyamos la inversión conjunta para el fomento de un desarrollo integrado y sostenible de todo el territorio pirenaico que redunde en nuevas oportunidades de crecimiento y generación de empleo. Lankidetza ere mugarik gabeko Europaren alde. Gaurko adierazpenean, pertsonen zirkulazio askearen eskubidea aldarrikatu dugu berriro ere. Lankidetza POCTEFA programa berriaren bidez areagotzeko, bereziki belaunaldi gazteei aukera berriak eskaintzeko. El programa POCTEFA 2027 cuenta con 243 millones de euros que se van a canalizar a través de 4 ejes prioritarios y una nueva gobernanza. Vamos a trabajar desde y en el Pirineo para contribuir a 4 objetivos políticos: una Europa más inteligente, una Europa más verde, una Europa más social y una Europa más próxima a las personas. Les adelanto que estamos trabajando intensamente para preparar la primera convocatoria de POCTEFA que verá la luz en el primer trimestre del próximo año 2023. Lankidetza gobernu eredu berri bat sustatzeko, Pirineoetako euroeskualdean eta Europar Batasunean ere, gobernantza berri baterako deia egin dugu, helburu hori aukera bat delako. Aukera, gure estrategiaren helburuak eta Europar Batasunarenak uztartzen eta garatzen laguntzeko. Elkartasuna, estrategia partekatua, trantsizio energetikoa, mugarik gabeko Europa, inbertsioa eta lankidetza ekonomikoa, gobernantza eredu berria. Hauek dira Arantzazuko adierazpenean nabaritu nahi izan dugun oinarria eta helburuak. Eskerrik asko bereziki zuzendari orokorra, Jean-Louis Val jauna, baita egoitza dugun jakako lantalde guztiari. Eskerrik eta beroenak zuen lanagatik, bai gure elkartea aurrera eramaten jarraitzen animoak emanez batera. Eta eskerrik asko denoi Pirineoetako euroeskualdearen eta Europaren aldeko konpromisoa lankidetzaren bidez jorratzeagatik. Eskerrik asko. Eta mesedez orain nire aurretik hitza hartu duzuenok ere gonbitea egiten zaituztet, ona etor zaitezten denon arteko argazki bat egin dezagun. Bai? Hori da, lehendakariaren hitzak eta gero, mesedez, ministra, Monsieur le Président, Zarreta Andrea, Ollo Andrea, Jan Jauna, argazkirako. Argazkia eta gero, amaiera ekitalditsua izango dugu.
Bueno, si nos acompaña en un momento para sentarse y damos el cierre. Bai. Bueno, lehendakari, nahi baduzu. Horrekin itxi egingo dugu. Bai, lehendakari, barkatu. Eta amaieran gaude, Euskadiko lehendakaria, sailburu orde eta zuzendariak, Nafarroako konsellaria eta ordezkariak, ministra de Exteriores de Andorra, embajador del Principado, consellera de Afers Exteriors Unión Europea de la Generalitat de Cataluña, delegaciones de Cataluña y Aragón, Monsieur le Président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, et Monsieur le représentant de la région Occitanie, mahaikide mahai inguruko hizlari guztiak, Pirineoetako lan elkargoaren 40. osoko bilkuraren ekitaldia amaitu da, eta denontzat konprometigarria izan dadila, espero dugu. Bere zeregindakoetan, bere oraingo zereginetan, eta bere etorkizunekoetan. Eta denon sustapenek eta lanek sendotu dezaten Pirineoetako eremuko gizarteen onurarako guretzako. Eskerrik asko ere interpretazioa teknikariak eta Arantza Zulab haien lana eta laguntzagatik. Hurrengoa, mesedez, eguerdiko ordu bitan, lehenengo pisuan gonbidatuta zaudete, beheko pisuko lunch baskaria gurekin parte katzera, hor ere gure arteko loturak modu adizkidetzuan jarretzeko. Arratzaldeon guztioi eta itzulera ona izan dezazuela zuen jatorrietara. Arratzaldeon eskerrik asko.